O volo pa fatalo fatu sa mo mai mo ngale vanga le fia fino u fa ma le fa minute ru de tu la e fa il jebe manjo ni usile de le fo yes for really as for me fa masina lo na on o le tu sanga lu a fe lu se fo ma le fa ma lo pale ma lo te wa tai ma lo fo lau ya o le toya so fa inga wenga nei o tanga ta fa inga wenga ma lo tanga ta fa inga wenga i ofisa ia matanga ta fa inga wenga matua i via mata fa inga wenga i weekend ya ele dei aso mantongo fie le lo fa mala le o le tu ti munga mantongo nei o kilani le dei aso atoa mai lava le tai au ale fu ke va vai ku sa mo lan to wia ora foi fa ya le ma para la city munga pe foringa mo tato tau fa tasi me sa mo talo sia o winter sa mo le tai ya tau so ni fo i le vevela o lo to nga malu le tato te lo o yo lea ya ole fo wa am tariel tato por clame masia o le tauta ia i faiva ia ma tiu te sa fita itunga fita dro inga se tanto buturu o mai le taimi o le aso ia me se foi la le dia so for le be lava de taiao ia ila tau sa husu le malulu o le taiao io ai me se la o le ke usua i po se me o le far va viau ia po le lima fo il va viau te lo la le o mana va a fo le lua ia po ta le lua a o la le fato a e tua ia tu nei le vanu ya de lo do ya o se anga ona e mana vale ai le vanga fo yo le fiafi ya ia le tritunga mo tu o lo afaitasi tantou le lofa malanga le leio le tatou mataisi le langi a tele ala ni upu tatou te pisa o ai le yaso e tele le suafa o Yesu ke riso wa o ia o le ola o mafuai ona tai mailo soifua mai le amatanga o le neiva yaso ia me se foi la o nei ona vai io mo foi no tu siri mai e ia o kero i lo atu mastangata ai wa lava la va ia tu i ia te o tole mai mo mai ia la to love or to like ia ma le shei no le nei por kalame ia wa lava le na e ta mai ia te o lo o manuia me o mai le anga le rei o le tatou ma tai siri le langi o le aso for really e kele nga fa ingoa e ka ko sa mo fa mai o le aso umi io wa ho fa longo ya so ya a umi ngis ka mai kiki fa merka la ko inga mo ma ko se mo kwa umi fa aso fa le ngi ko mai ki me se mo kwa umi fa aso fa le ta te tau ma fa ya la so e polan tonu le winga le tua tu le fa to fa la inga ai a fua inga luenga e fa ka ngaka es fa le o so piko i pupu wa e wa foi la i sa mo e te le ala wo nga pule o po kampangian malo na town se furu lua ia pusa taula lo ia nga fa eva mai o le ta o ta fo mai o le long friday ia ke di lo ye ko inga po le ale mafu ngo tuatu e tari tonunga e ila malesi fasi ka fai kaunga za mo mai o le aso for really o le aso tupu o le aso o le kupu ai ko ke sila fia o ko o le ke le o le mero kupu fe ia sfale ia o upu nei na fai e tangata fu i awalanga na umma le aso for really sau o ele le fale ai sau a le e ia pe adu ia ke o lo ai po ai ngore mau papu fa fia wai sa mo ai nei ona po ai pi o laso ia pinga o le RSA ia o le mau vaia io ia ka di ro balanga ki fia wi nei me laso io ta te fia le ala foi langa pinga o kala ka ki fa rongo e ka ke dei sa ko mi ka ke dei u fale so o ia te lo nei fale o yo lea o le lava le tūlanga o lo ai na ile nei aso ma fia ile nei aso ia fa vitai ile tua ua manava nga luenga pe u fa sifo fo ile faita waso le nei va yaso ilo na nga le o sama fa nga sa mo ia nu atu fa tini o tu sala ia malai fa ta lo ia wala u pu to mo fu lo le tu ai beno fa yatu ele asisi sua fasilio na tatou au mai tatou te fia ai ma tatou militino ma murmuru o foi lungo le nei proclame na ilore suafa mano malo o Yesu ke riso ia wa fela ia fa talofa ye o lo mai mo mai le nei proclame le nei taimi fa talofa tu ifeo yo le tala le lei ia malo tu fatu ai nga tausi io ele fa ngofie
Io feo yo le tala le lei, ape se fo yo le tau fatu ainga tau sie le ngofie, ia le tau pito la au. Fata lofa lava ma ofo lofa atu ia te outou. Ia malo lava le tau asu o le ipu vai o le ola, malo le alanga ina o le salamo. Ia ai mai se o le folofolaina ma le tala ina o le tala le lei Yesu Keriso. So se fata fai taulanga au e maua mai ai le nei porukalame. Fata lofa ma faafelo ia tu asiata. Ia te oe i le suafa manu malo Yesu Keriso. Malo afua ai la ua maua i le anga le lei o lo tato mataisiri le langi. Ia o nga saulo o fata lofa ia oe le te mai mo mai le teimi lava le nei lungo le tato porukalame. Ioe. Au tau te popole, ngai on mai le tau sala online na si e kalesia metotisi fo i le amatou piton uisa tupaitea. Ia, ona o loo pu e hina le matou au whenga luenga le Blue TV. I le taimi le nei Samoa. Ia, o le alava ua, tu ina atu le tatou au unanga masania i lungo le tatou porukalame lava le tau te ia e masania. Fata alofa le maufo lo fatu. To te le tatou le mafuta mai atunu i fafo, Amerika, Ausitalia, Hawaii, ai mai se la le Pacific Festival la fe me ho maka ukia a. Fata alofa atu i tatou tama whanau lava le Pasifika. Ia walanga au whakalofa kunga o kamwhanga o Samoa. O Samoa fui kukuila, o Samoa fui lei Hawaii, o Samoa fui Australia, New Zealand. Ai au no ufabeatu. Fata alofa atu i tama whanau Samoa. O loo ai filo i le wha moe o le Pasifika. Maka ukia ke le whaftai i le whaurulunga mtanga ruenga wa o ngai tono Samoa me se le fionga le minista. Ia ranga o kama o le ala kaua. E se le aka mamai o kamaiki o le ala kaua. Ia le fionga le minista. Iyo e. Ia malu au vaa le nai whai malangatu. Ia ua se lingo o tau fufonga e me se fo i wale ole le pio le tala i poula a tau saanga. Pa wana me ngau kau whango uwa whaamuku e oe le pese ala sa armi samo. Ai foi se uporu rang kai pese. Anga o se savai. E di kai va ve kia ia le. Io fe voi se beri ona wala lo e li ia. Ai mana tuari or mi samo or kenge mako. Io. Or mako kenge o le asaur kenge ri. Ia or mela nga so le waka pika ke whangoa ia ma popolo ka mua uru mko iku ilo ka whakawhaka maluru ka uru. Iyo, wala ki o aso tate leo toe lau lovu vani. Ia sala ia vala. Whamai upore pese o anga lava o whaafia. Iyo, ele menga o pikia mai langa o lute fia whatalofa atu le taimire nei o le tatu whatalofa. Whaafetai i le tamaita i la lelei, le tausala la lelei o Samoa, ia moe moana, Swenki. Ia, o pole fionga ia tele asau, ia pole fionga fo ia fiso, vai atu le fio a inga masala fai. Ia, awa fo ilo la to lua e tufunga ma soe, ia ala le tai fo ilo mitua ia fao, ma le fao tautanga ia veisingano. Ia, ma le teti pasa la fai. Ole menga o fafikai ai, ma ngai yor kavanga e si kakomisa mor fa sere mu kor pese. Ma na ia ole tupu mai o me fapenga. Ala ia te oele ma fau le lei ka nga fa ia hau kanga. E uia o makua o ke lele era ka pese. Ia ai fa fitai ia langa pe no fet o te no motu. Ole ar ko inga pa o kongi aku e kali mai e io. Langa o kenga ole vai sirika. Iyo, ia po tene fo ora ngata ula. Ai whaaftai tele le au waa atoa. Ele a vea fo ile nā ma tūlanga i tau mi ai le tūlanga lau o lunga o tau wha moenga. Ma lo lava, ia, ile a veino le fua lo tātou o turu. O ke manga kua i vaenga lea, whaalinga ngei. O toi mana tua ia le tasi iwa iwa lima. E iei le vaenga sa whai i sa moe whai ngoino le tāla mea sina. Le la sa fai ai fape mar kau vanga sa fai samo. Ke manga kua ale sko inga mako nga i vai mosos ko inga ngoi asula. Ior ko inga la or fasua avar ko inga. O no inga uo mai le aku u foi le rotuma. Le kau ke ka uo lo kuma. O mai lo ia o kuma malako man tu foi la to te unga. Kama foi le o mai foi le peye e vali mai foding. E le kavarunga. Ai nga oluma makua e kava va ku fa fonga le tunu te lo neto di sira. O le ala o mai fa fianga ani we o ifo Cook Island o aku mauri. Ai so o mai lo ala makamanga o lo kuma.
e o mai la vai ku le o nga ko inga vai mo so le o sula ku are ka fia ngai ala vala vai le o mai e ka urua ku pe ngi ru ele au rokuma ai ku ku ka ma ro mar si au la ma vai nga faki mai ku i la longi a vai le fuenga a vai mo ya la tala a vai le ka sa sanga ore au no tu ma ai ka fia ku le o fu le mai kulo vele ma fau ma leo mai soli a wala sisiva ko kikia sisiva rumo o kula e pa ma a termina as pale mia se tatu watunu ia ala e ma yo ko fila le par mia ma le ma fau ko kiki ai ma tua o le porca lame po le ngor fa mo o le tala me sin o la wa kala me singa ku o ila tatu no to si le fia mo ulo ska mai vai nga o le lalo langi de kau ke ngofo ai a tonu ilo tatou lava ma fau fa pu mo ai o le lalo langi a ko me ye kau ke fai sa mo le ai e ia nga nu matu ma nga e matua e va ai o e sa mo e pe ye le fe kau ai e fe kau ia la ko ai tau mo mai tu so ie ta wel me fo ile le lo ma fau e tau na e mana malama le multicultural pe multicultural knowledge fo ile awa e lai ke fa pea o e ia o Samoa o le lalo langi nga le ai e foi ka koanga ngu e ri ropo le ka ku sa vale ko ka ko pure kasi ai to ya a fe pua ye to te o e tau mo mai ela nga ye le mele le isi ai le isi a o le me fo ya manga ye isi o ye le si a o le mantua vi ia le si e fa penga la so fuanga le la wala ko inga le o mantu as to ina mako ingo sula ilo umba le matu vanga le matu no foi vai mosu ko inga le karngo ko ava ile fuenga ile aula ma fu e so ronga ka mo bode ilo ro kuma a le fa per ko kili ku so le fa per mai ia isi atu no fo ku island mani we o le pato de siva ku so le fa per mai o le pato de siva mele o ka fu e ai ora o fu mo ia ka mano sa mo ia wo ola utala ni ma nga utatu ye le amatanga le porkalam ona o le fata wai no tu manga male o be fo ile o le sa mo le ke mai mo mai a ma wala va no ai te tanga o ye showcase pe fa iloa lauanga nu mala mau mesina fai fale le io fai mamalu mita ia io ai wale umanga ka malu ko ka pe ai e se ame har fai fa ko fo io e fai mamalu fai maronga fa ka winga se fa kula kala o ye il va ngale o tele io ya o ele fa mai pulea o el fa nga ngolo pe amara mal o kele io e se nga kala io ele o se io e ka ko ke ya tutu sa uma ia ile mele na e o va ngala na ye pulea o ye ka male le ka wala nga ata tu tala noi ana mua male aminga ia e fa tau se tutu ila mape ai ona o swinga o ye le temile nei ia e pulea ska funge ia ai fia manga o wa o le sika kai le ka onga o le tautua ina o le falo madai po le tautua ina o lo ainga mai kalesia au wa eru ka onga o le fainga o lo TikTok o le si wa eru ka onga for the sole purpose o le fainga ai o ki finga mau style is ia o la tele from a cultural advisor point of view ele sa ko so wa abuse oi wa abuse oi e pe ia fo ile wa kango vakure ya fionga le tua wa le mesinga nga o le failonga o le mesinga nga le li le tatu te fonga no lan tus pai ngai vakula ia e alu fai va le soro ai ia wa alu e ka alo mai fai va le fai ka wa ke ngo sai mai fai va dile ai fa ko fa mai pulea o ia fonga ai o te mo fa pena fo me sina la nganu a se aso fo ya se kai mi se yo ka va ia ku sula ko nga mai se mal a se aso ka vai ku nga la ia ke le me ro ka vai ku ndi te ya ia e te fa mai pulea o ia ia u me fai ai wana ingalo ia te o la utara le te fai o re tele o tanga tai le fia mai ino tu fa nga ina le anga o tato me sina tau ona tau si mamalu ma e mita i lona fa tau waina ya ma ga ia fo masinga ma lo si ngi va ngole fia fia to la o ele wa e fa nga se inga lau ia a to no le te fotu ai ne ma fa pe le ai
ole a maka ko verso fo o le fol ko nga il fo fi a ole a mata verso fo ono o le to en la fi solo ai la wa kai e konga la wa e su ese se so angi me ya o ki vo io ma ku ile sula wala ngai va penga ya ole upu fa mama faia ia e mita be proud of who you are, be proud of your identity ya ai vai for kala CEO le na fai i Hawaii ele ni kosha por le tatou identity ele mafai o nga fai ai se ru feu kanga inga wa fa sa mo nga kala ele feu kanga inga le fai ngore o lo fa singo manga le e ku maua e kere aru e fa pe mai e a pe maria mai ala ka fa afkasia u skaiti a pe maria mai le la ka ngo skaiti fa afkasi e kasi ar fai ka wa sa mo skaiti nga o fa le fai ai ya a talo fala iao ele tatou wa fia le divanga fo i ole afiafi la tatou atu tatou wa aso soifua ma so fanau so ki ro po mai ngai aso fanau wiana ya pe lua e petol ona tatou le marolonga ya e fanga solo tatou fa tatanonga e tatou malo fa alongia ole fiafi fo i nei ole ma waila vano fo ta isa mo sunga laule mali do I mata upu tau le malo ya me se foni so vai ngai fufuanga o taringa malo ma mata upu lo jeli o le fo ie mo tatu fa tatanonga ya manisi o ona le tua mai le kalesia fa puptonga le tua por Assemblies of God in nei ya ukilani nei ya po ila tau fo yo lo o le pulenga ale a tu spaia ya o le ka ua o ki mai la le anga ua la makua e ma ai le fa le anga ka o kai ai a fa pe fo ila o ki mai la ya le fa le anga ala e makua ma ai le anga ya sa isilo makua e ma wa se kenya se o kama ya a kongwa fo se sa va ai a sa una kala o ki le anga o ki ma fa le anga esa ai no malo makua awala vange yo ayo e mai le linga il fa tato ya soifua ma so fana fa manu yanga ole a toanga le losu ma tasi tausanga so ki kilo kwa po o ole ya le ka fiola so happy 21st birthday Anita Seriana Kofa va vielanga lei ole li ona olona olona ngalei ua mafaiai e oele afine Anita Seriana tofa va ona atolo lusu ma testa usanga le so fa aftai inei usanga tele wa e ulia ya ma ustai wa e ulia fia mai ai lo aso fanau e le ole ngata anga le ole olanga Anita ai ole sila sanga le o lo olanga tupuai ia fa nga ina oe i nga ruenga le tua to anga li lotu to anga i lawa onga ia I umruia lo tau mafai alo fa I matua atoa malu ainga maso se tasi mana omia lau fiso soani malie o ma le awa yatu ilo wa sofia ai le mafai na ngalo oe le pele my pretty fa mua le tua e manuia ai lo lumanai alo fa anga mo oe le pele ma ya anti lo sivale ma fa nau fa le tua ia ele pise male fa'afeagainga male no foalo faletua ya langi male fa'afeagainga male no foalo vai fale malesi male tausi me se fo le fanau muli anga tele Ricky va male afafine Tavita male to olua male fanau leilua Jonatana male faletua male fanau leala alolii and to olua male fanau aisilia lo faanga o lo grandma totoa tapuai po ia tapu iva fiola ele ile lisiole maka ukia le aso soifua le o le isi aso soifua le ute vai tuai o le aso soifua o le so vai kunga o le fionga ya au Bartolomeo o Vaitele happy 80th birthday ya le ala tu na tu o fa murianga le so soifua ro matou tina ia foloi sina po foloi ia mangku foi la ka ko nganga afa nga fa ilonga pile fa nga fa ilonga
ia e iloa i le ese o suafa o le tinā ia foloi sina po foloi sina a e au Bartolomeo o Vaitele Fou o le so e atoa ia lona 80 tausaga faafetai i le atua ona o lona alofa faasoa uma fai ai o le tinā ona aulia mai lou 80 i le aso alofa le atua ma toe faaupopo nisi aso se tele ia i lou soifua e auauna i le atua alofaaga mai ia Felice and Soalo Rosetta ma le fanau ia i Samoa Paletaau and Tiose ma le whanau i Samoa, Maria ma le whanau i Sydney, Susana ma le whanau i Samoa, ma le wii ia Ila Leo and Lillian, ma le whanau i Sydney, ia o lo whaanga le nama ia Lillian Patolo, ia whaupopo tua ila ma lo whaanga mo le oe le tina, foloi po foloi sina ai au, i le nei vaenga o le afi mai ata i le tatou tau te iai. So la kulisika ko aso soifua. O le si tatou whaamanuianga lea, o le valu tausanga, happy 8th birthday. Me via tu au tau ia Yehova awa ele lei o ia whaavavau lava lo na lofa, ma tau te whaafeteia le lofa o le tua, e rau mwhai o ele pele o naulia mai le valu o tausanga princess. Fwa i pea ele atua lo wola, manisi tausanga stele tatou te mafutai, ia tu maulo teine le lei, usita i mava, whaalo alo, ele vāmatangata, pepe mātou te aro lo fatele mo oi whamurianga ia e watu ini usila nei i lo anko Kereta, Auntie, Emilia, Toffee, Masi, o sister ya Amanda, ai whaasirisile lo whaanga mo oi e watu i lo favor Auntie Manuau. Ia ma anko Sivanila, mai manurewa. Manuia tele lo waso whanau ia te oe lea whawhine ili nei fiafi. Whapopotoi ma whamurianga. Ia mai ia asiata ma tātou porokalame ole tauta ia ele nei vaenga fo i ole fiafi ina ua toe whaminu te ona awhalea o le tūla e wha. Ia ma o tau malava ke ua misi aku ia ke au ona vele malape ona e whapea maila ia lea. Ia a mea ua whapito manu ia tasi a whapea o ngeinga whamangu ia ele tua o lo wasa soifua. Mai lava i lo kasi kausanga se i o aku i lo se lau kausanga pe o aveli. Ia whamanu ia tu asiata. I le nei aso ia te oe manu ia tele lo waso soifua tatou atu malolonga a foi mai ia on whaafeloa i lea o tatou malo whaalongia ia mai le tatou wa onga tuspa ia le Assemblies of God ia Samoa i mangele po aukilani le witono le tatou official ne vangala fiafi
Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaua pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli, pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni, ai ngā whapitoa. I oe, whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai whaunga le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele, po tātu la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono, po numero masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy, o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Journey together with Digicel. Toi whaatalo whama toi, poporo whaatule rivanga le fiafi I le toi taliu mai o le proklame a le tauta iae I malolonga. Pei o na basiria I pei o no whaiatu, a fo I mai. Ea ua maua lewa noa mātou te whaasoa ai. Ma au au nā le tua. Ea pēm whaifo no whaiatu o sunga I a li I whaia onga. Ea o lea onga tuspa ia le Samoan Assemblies of God and New Zealand Incorporated Bible College. Ea I nai mangele. Ea pos New Zealand antua la foi. Ia I whatutuanga le ka whaputonga le tua po le kalesia whaputonga le tua Assemblies of God. Ia le la umatu mafuta tu masonga I whawhianga nei. Ia ua malu tau e malu wadi ia I ua taari foi le ngafo I pore tala I tautai. Ia ua o le ua o I le vaiania. Ia I tamasa o ngā luenga le tua. I le tu tamatau matu mafuta. Ia pesiri o amaka ku le latu whasolonga ia ua foi ia le tūlanga o le teitainga o le Bible College. Ia o le songa le li Prestine. Ia o le aonga tuspa ia. Ia wha manuia I foi mariselau tausanga o avele wale tamatua I o avele. Ia le sunga whawhengainga ia pasta soalo tangaloa whaatupu sefo. Ia I lungo le tātou proklame o le taute iae. O lo tūta matau, sunga fot whawhengainga ia pasta mboe mausu o le tama o le ala taua. Iyo e. Pira ausu ia vele oso ka miki o le ala kau sunga whawhengainga. Ia o ia o le business administrator. Ia o le tātou wa o ngā tuspa ia.
ia ua atua li o le masina ua faatasi mai foʻi tama o le motele i salafai ia a o le toʻaiga o upolu i savaʻi i mota ua laga alene vaaleleʻelē lea ni salologa i lea ni moka suga o le faafeagaiga ia i te wati tausaga o ia foʻi o le Dean of Students ia o le tatou aʻoga tusipai le Bible College le Samoan Assemblies of God and New Zealand Incorporated faatalofa mo folofa atu le tou vaasitolu ia papasina o le galuega le atua ia faafetai mo le avanoa suafa ia manatu foʻi o le fofoga o le polo kalame ua logologo a foʻi e le gata o lenei atunuu ae so o se tafa o le lavalaga ia e maise lava o le faafofoga mau ma le tapuaʻiga a si o tatou atunuu o Samoa ia i le agaga faaloalo ia ma faapeiloaʻi ma faatalofa atu ai le vaega o le afiafi ia malo lava le tauataʻi malo foʻi le faatoatoa e se foi lagona pe anta no fo le va faafeagaiga ai o le mea lale magai ai le ave o lou ola mo kevisi e pei e kau le popoli keli atalofa i lau soga le faafeagaiga mo e mausu Talofa siata. ia malo lava good to see you lau soga le faafeagaiga o le leva foʻi aso ia mese foʻi ia faatalofa e atu ai le tatou au vaaluga o le polokalame i lausuga i le faafeagaiga wati malo se fomanuia ia soi fuamanuia i lau fasiata e o loo taiulu ai le tatou polokalame ia foʻi le tatou fisanei ia ata foʻi lea o le faafoga mai ia Samoa le tatou atunuu i luga o alaleo ia ia foʻi ia luga o pega nei o loo tatou iai malo soifua siata ia soifua manuia. Say, Ryan, can we just check Tangaloa's mic? Because I think I'm getting some feedbacks from our viewers. Ele o langona tu ia le sunga i le faafeagaiga ia polisunga foʻi le Christine ia o le tatou laumua ia ia rega leo le tu o le uma le tatou si koe testi falau mai faamole Tangaloa sei toe faatalofa atu lau sunga li Christine po o le okay mai le ia ia malo le soifua so e faafilo ia tu mo le gaga faaloalo ia le ala ua magaia laga kou ke gaugau a se o kou silafia le tamatua i o avele ae kaukele io le tatou faatalitanoaga manuia atu se lau tausaga le o se tou laumua e se mafoaga ua i le malaga i Samoa ia ae o le a foʻi le tausaga sa au tauina ai le soifua lausuga le faafeagaiga faafetai mo le faafesili sa ia lava le fuafuaga foʻi ma le manaoga foʻi ina ia auai foʻi le faamoemoe le laumua ia manatu foʻi ua silafia e Samoa ma ia i so o se vaega o le lalolagi ia le faamanatuina ai o le selau tausaga o ia o tama o le laumalili ia po o le laumua foʻi o avele te lena silafia ai ia e ona o tulaga foʻi nisi o fuafuaga foʻi i le gata i totonu o le ekalesia ia ma se foʻi o le agaluega le atua ia ma se foʻi o lenei vaega pe o nei ai lenei afiafi ia o le ala lea ia o upa koʻiga ia e le sili le kaʻi le kapuaʻi ia magako foʻi ia o la kakou faia le faivove po le fala ma kapuaʻi ia ua le faamoemoe ia ma le gaga faaloalo tosai ma le faafesili ia ua misi foʻi le avanoa uai pitoe feiloaʻi ai mai sa oga mua ma ai o lana tausaga lagalete lei talilisi vagolaʻu faafesila la tausaga saʻi e kolisi o avele lausuga le faafeagai o le tasiva valuiva ana i le tasiva i valua na le sa nei foʻi mo foʻi se avanoa e au tauina ai foʻi le laumua mana ia Lo pe kasine ka kasawai le au mai asu ya. Tasiala uvaai o le matua leanga o le tamatanga. Ia so la lai tero fa to taimi ne. Awani na ia usawanga i lo vai taimi na pe na kolone ai. Walanga wo fisili tele le fisili le awani me ante tupu ai pe sili lo fisili. Wangi nga ia fo i me pa ana fai ina i tamiti fo taimi o to tamatua. Ia fa fitai o le faafetai le atua ona sa maua le avanoa mafai ona filifili e foi avea ma se tasi o taʻitaʻi le totono o le laumua ai o pomonia ia se ata e pe foi ona faafesili
Okay, lo au lista i sa fai mo le tanga o le telu tama. Ia wa fo vai tau le I fa pe ua uru fale atu ia tamaita. Ia pe la kai kale nga luenga ia mi se anga I ka meki mai sio ka komoku. Ei. Eo. Ia e pe o le sa mo wai le ava ngoi whainga so son ia. Ia o ngisi a kulanga ia le. Ei. Nā rea vea o la tau mawhitanga ma la tau tupi. Ia o me masani o kuanga. Mai. Ngane au mai au mea ai matulanga ai le so na sawati ni. O fesa o tau ina so I fua lau sunga wati. Langele faftai siata mo fafsili sa le valuiva sa I St Joseph. Valuiva le iva lua. Ono winga la o e lesi le na matua mafatia ile fasale nga fasa mai le o nga St Joseph le ala vai tau mafai taimi nei esa ole le ai ngere sa unanga siat le ai tamale le ya tamale le man na taimi ya se yo me taimi nei le tamale le oh I kai ya ele se langa ana fa pe se sa nga ale fe via ele se ele I tu ranga ia o te lo o ina ia ususa lau sunga sa pesa sa ua nga sa mo o le valu ono sa u ia nga ile fifth intermediate makalanga o manol valu ono manatu le asuilo from intermediate to high school ko kelela ma ko ngo ese ke bilenga ke la pula nga sko ngo bishop ia ma ko ese le ko mai lo ni ko sa lo ngi wa nga ya de ya fa u lo pikingo le yang ni ma paket ia o tatu tala no ono se lau tau sanga lau mo avil ia e mane wala nga tasi le tanga tasa ia fo I le maftanga io avil ona kele o fai fe awori ona ole mai tau mo mausuma wati ila o vai ku samo ola le fai fe au e ko na fo mai tonu ole lau mo ia ai ka ke e mali la wa pe o lau fa fsiti a to rewind la ya so ia so fo io o sa wai ko kongo le au ki ro ke mi ngai mama o ar ku sia le ku e pe au ra Lo po mali vol sa no nga ia moni ia fa pena lava ke lo fo so fuang lava ia fa pena ai ono tu langa fo io le amtaina mai o so fuanga fo io nisi o tam tuai ia tu lo vai ane ia sunga I fa fenga ina ma se fo nisi wa ia sa le ia se manatu e o I tu la ia ta ton lava ia o le feelinga ma le vala unga le tu wa o le mitamtanga fo ile va ba ia fo isa mo le fa na tuin ia ele ngata o le te le au nga le tu ia stasi fo io o professor po le ia so ngol fa fenga ngolo le o tu la I mai o le pulea o nga le coliseo malua ia o sistema tu ai fo ia ai ma se fo le uai professor I tu tono le university o ia pe o le mitamanga le fa fta I le tu ia o nga o le vala unga le li so I fo yo na wa una ma ia ma se o tam tu ai o lo mo ia pa fta ia la le o le tu ai pe yo le sunga fa fenga nga la le petiu Victor Powesi to te le maleano no ia fa fenga nga Charlie Reed manisi la ia ono tatu te mi awa mane fo ile ia manatu ole tatu se elo le tulanga male au ngor fa mo le fio mai por su mai o to su ngai fa fenga nga o fa se o mea o le fato ato e tau mo se taimi fa tala no ai tulanga o le o matu spa ia matulanga ai wo vai tu fo ia e tu fo duma le tatu a kalafile o vai tu ina ilisi fo io swinga ia tu langa lava o to finga ma vai nga wata o to mai ia la fo tu lava noa ai lo sunga ile pola o por sunga pristine o le kolisi ia se e sau noa ina ilisi o vai nga wata o to mai ile feeling ale kalisi ia fa time le fa sili ia manato mo le sila fia fo I sa mo ma fa fonga ma fo ni fia ia ole ngang fa tai o na fa na ma ni la o fo lo mata wa noa ia sa fo time o na ole se fa talanga I tu langa o le tato
Blue Wave TV ai mai se foi o le pulenga ai o le nganga whaftai le atua ona o lea ua pai ona toa i le malu tu langa fo i o nisi o vaenga e pe ona ia i le matanga luenga ia ai mai se lava o le vaenga ne o le autu spaia ia talo foi mol sila fia ia o le ua atoa le tausanga talu ona ta oto mai le tu langa o le toi fa ua wina o le laumua ia po le autu spaia fo i pe ona a mata mai ai i le lua a fesu mantasi ia se yo man ni tausanga ia o le whaftai le atua ma e anisi o fuafuanga fo i ele ngata o le tūlanga sa iai le usunga fono i se taimo ni tausanga o le filifilia fo i o le komiti whaafoe o le matanga luenga le whaapoe putonga le atua i New Zealand nei ia le fo i la ua iai le nei afiafi ma le tūlanga o le whaamoe moe ua iai ia ua mai ala vaenga ia le la ua iai le tūlanga o le whaato whala inga le tai fono ma sui o le komiti ia ua te tauloa ona a matalia le tūlanga o le hao ia pe fo la na iai le afiafi ma ia o tūlanga fo i o le ofisa fou o le hao ngai pe ona whailo fo i le afiafi ia o i la tau ia lea ua filifilia ia le sunga le tai fono ia sui o le komiti whaafoe ia a wale tau avehina o le aonga ia mo le nei taimi ia ma le nganga whaaloala ma lo fa tai ai ta tu tele yo tu le si o fa fsili lo songa le prestige ia ma lo ova mo fisia va no so no e fia i sa fa mai senga o pa uia te ia le tu o le ma lo le tamata ta isa via sa tu fo ile foi ia ile kalesia au fo nei i New Zealand nei ia songa le to ina le ta ia tafuna ia o telea no tulanga o le ta o tole le yo fufuanga wa ia na ia le lo to fia na watu to soundinga o le fo itama ia wa tele lo fo so na sao mi se foi ia te nei ia matulanga fo ia fa mai senga le tu mi fa ma fa fananga pa yo le kalesia ia i to tonu ni usile dei ia mi se fo yo le lava lo le lalolangi atu ile fo itama ia pa u se to atu la se to wa nga le tu ole ele le tatou fa manino le vai sua le mo ono le tele ai si fa fsili mai ia wa tatou tal no le assembly pe wa tulo pe wa tele ia tu inga assembly ai le ia le mo to le power si le fia o i tonu wa le vaenga le ma le tatou au tu spa ia ma fa manu le ia ile au tu spa ia tatou mi fa na fa manino to suma ia fa aftai mo le fsili o le aonga nei o lo i lalo le pole anga fo ia le whaapotopotonga le atua sa moi New Zealand nei. Ia pe whala ona ta ua le tūlanga o si o mātou tama. Ia pe ona iai le wala au le atua i nā vai aso. Ia olo o langona uma le kale sia o au le ngata o New Zealand nei sa moi le lalolangi. Ia ona o ia foi o se tai sa tu lai mai tūlanga o tō whinga, pa ia o tumutumunga lava o tō whinga o le kale sia i le lalolangi. Ia mai se fo i o New Zealand nei. Le ala ua ia i le maenga le pe ona e whafsili. Ia le ala ua whailangi le turinga sia, tūlanga iai. Ia a lea ua whaatu lai mai e lea tua. Ia nisi fo i o auna lea tua. Oni toa fo i ua loa lo la tau tua. Ia ile ngalue ngale tua ia e peila ona iai le matou le sunga i le tai ia po le general superintendent i le taimin nei ia o le sunga le ia ta ele mua vai mika ia mal faltua ia lini mika ia o ina ua ia le ua filifilia ia e vea ma taita ia wao le kalesia ia me solo na va ia le sunga le tai ia Reverend fa manu a piniata la loto ia male falitua ia mai se o sui o komit fa foi ia e pe o ina o lo ia i lalo le fa tau tenga ia o tato wa o tu spa ia male ngang fa lo ma lo fa tai ia na la o manino le mantal vai ne disi na fa fsili mai ia wa to tele nisi le no proclame mai ma ia la o tu spa ia sia tafi lo po fe tonu le ia i male vaenga o le assembly o le isi vai go te fia fa afsili ai to songa o le a o to spa ia le nei
o ai tonu e te tau ona maua vanoa e mawhai ona o oina. O ai e te tala le vanoa moso o sesi, tu sa lava po le alo e kalesia o le ali tūlanga iai o e, pe fito i tonu ana o e au ai le kalesia. Pai ona sau no ai sesi o. Tua tule sunga le deed of strength. Pan sau mo le ban. Raftai siat o le sin malama. Ia mo le whafonga fo ia le. Asi o tato atunu. Ia. Ele le aonga ele elo ia se pa pui. Ia. Le aonga ia o le tala sustangata. Ele fa pe foi se pui o le kalesia mo le kalesia. Langa lut fina ngalo na le tu. Ai ko le film la ia le to what we find no mala van so. No winga la o le tala le male o pole tu. Ele nga to fafu. Tala la leva no. So stangata. Wa ia tangata e fiu fali le onga. Mo se va no ya o tau ina le upole tu. Mo le va no. So what tala awatu. Ele o yai nia yai nga whape a mea a ela turola i lea onga waka kau fuilanga i loko assembly. O lea si tūlanga whapena. Maftai siata le la utali atu o lea lala le president o lea onga ma nisi fu il office. Ele ai se fufuanga whapena. Ele ai ma se fufuanga whapena. O fea lava le ka le se sa wele tamai titi ang o le sui fo isa wea ang. Toi fo i la vai lana ia ka le si. Ma ia i lua fo tamai titi lea. Awangi ava ese ai longa usika i le fai au le avakuanga ia. O le me kaudia nga ia mau ka me kikira a koe fo kule au. Usika i le ka inga. Meri ia. Ai le se ai nga fapenga me ala kunga. Ma fusiri o ku de ai. Ele se tulanga fapena o ia i tatu wa o tuspa ia. Malo fape. O le asia sofa po. Ia popolo. O lo ese tasi o sui o le ang tuspa ia se tasi foi na o wina le aonga. Mai le kalesia la mosa to fote ina le la wa ave ma fa fenga ngel te ngi tasio ngal wenga la mosa so le indication ai lo e te tala la no so te tasi fi auto wina le to spia so e pe yala o le academic side foi le pula o le investigate ke ia ai ke sa wa ke practice ro wa ku me fa pena ma tu langa fa elo mana yala le memani pa i foi ni si fa pe mai ia pese awala ya kwa ma ri lo kwa ma ku la fa pena. Ole. Pasang lo ngali Christine. Lo fo inga nga fa popo sau no nga fo ya uno ni. Ole main focus a male purpose ole a onga. Ole a o tau wina o le nga tau tama fana ole kalesia. Au sa mo lon turanga lo tele. Ya mo le fa mo o le fa lo tele ina o le fidanga lo le tua. Au le tulanga yo tapua inga ma vai nga fa pena. Ele o i la lola o le tūlanga o le whamoe moe o le aunga pe fon sa noa. Ia ono tātou taimi. Ai te le lava au nā lea tua manisi fo. Sa o tau wina i tutonu o le aunga ne. O lo o ngā lulu e pēr i lātou i tō vine. Ma vai ngai pe ona ia. Ma o te fia foi whae lo le nia fia fai o lo whafonga mai niso. E nisi o whawhenga inga sa au tau wina fo i tutonu le aunga ne. O tu lai me e vea mataita. O e kalesia. I tono lau mua te ona ia. Ma lo whaafitai. E iei fo le vaenga wai o sa mo le tunu ue mai tau mo fai tau. Au te lo fo le au ngā lea o le prokalame le nei. Wa o fo te visili. O le tau fo o le manino i lantou. Ia, i tamali anga fo i o atou fionga, atou sunga. Tulo. Ia, i tūlanga o tō mai ma nianga waa i tūlanga i lea o ino le tuspa ia ma tūlanga whapena. Ia, wa ui o lau te mana malama ma uno le le ia ai ono o le whafonga maua le tunu. Ia, ma usa wanoa introduce ai fo i waha ia na i vaenga o lau team lau sunga le ri pulea o makaro sunga le ri Pristine. Ia, sila mai ai fo i le malu lau te lo si o tātua tunu malanga whalwa. Whaftai. Ia, o le ua whaafonga sa mo fo i tūlanga o le sunga i whawhenga inga ia moe mausu, pida usu. Ia o se ele ngata o se whai aonga, a o ia fo se whawhenga inga o lo tausi e kālesia i tani nei, ia peona ia tātou i kālesia i mangeli. Ia o tūlanga o aonga ia, e haftai le tua o
telefoi ni matatia ma ni tūlanga lava ia tau awa onga. Ia, o ni whailonga fo i wama whai o na wha manuia i le tu ele au auna nei. Ia ili tūlanga o le master degree level. E pe ona iai. Ia le sunga ia mausu. Ia le ngata fo i lea. Ia o le tātou academic team fau o lo wai nei pe ona filfilia. Ia o se alo fo i o se tam whanau fo ele kalesia. Ia sunga le ia Daniel. April Morisa. Ia i tūlanga lava lea le master degree level, le theology, pe ona ele sunga ia usu. Ia mai se foi. Ia o sunga ia Daniel. Ia mai i tūlanga foi o whai aonga pe ona ia i toa tele ia whawhenga inga. Ia o lo whawhonga mai foi ni vaenga le whiawhi. Mai se foi o tama whanau le kalesia. Ia le uma whaena ausia ia la sanga. Ia pe wano no ta ua no tūlanga i pione whawsiri. Tūlanga ia tau academic. Tūlanga fo i whailonga mea umai pione ia ua toa tele ia tama whanau le kalesia. Ia e whapena fo i la e si o fo i tama i au auna. Ia ua mwhaifuana la sia ia vaenga i pione iai. Ia mai mol sila fia fo i teimi nei. Ia o lo iai vinisi o vaenga o Paul Kalame o lo o maa iai pia ma le sunga le whawhenga ngea moe mausu. O lo whaaua wina fo i o no nisi lava o le. Ia o le me moni alau sunga le whonga le Paul Kalame. Ia ele o ngisi tūlanga. Ia pia o le ngau ka inga ia whaalau ke le pia le malamalama. Ia ma le tūlanga lava o le inga ia whesosoangi lava i le ngaluenga le atua. Ia me se fo i o whaalau ke le inga o le malo le. Malo whaptai tangalo. O leu te vai atu i biographic o sungai whawhengai. Ea o lea e tūlanga tau doctorate fo i lele ia le o ngā sunga nei whawhengai. Nga ia ma sungai le Pristine o lea o ngā. Ea malona au waa. Ea tūlanga o whailonga fo i whaale tusipa ia mauarunga au ia i lau sa i le dinga. Ea o le susunga fo ia le ia le whawhenga te wati o pe fo ona avea matino students ia. O mai fo ia o onga i tūlanga o le bachelor in theology and biblical studies ia mai le tasi fo ia o onga i le South Pacific Bible College i tonu o Sovaifiti. Ia e pe ona ia e pe ana o le tate le fia tala noa ia vaenga ono nisio tūlanga. Ia na e tusa mea whaasil fo. Taua. Ia e le fo i le silvia fo i le whaafonga maua Samoa. Ia tūlanga fo i o. E le ngatala ia i mātou. Ia olo ia fo i stua fine pe o na o ia le wa bea ma filfilia bea ma restala. Ia o le si vaenga taua si ata sa whai uina mai fo i lona tau mwhai tono le anga tuspa iene. O mai a fo i la le tūlanga ia. Ia ma le toa tele lava. Ma le ngā whaaloa. Ia, malo whaafitai. Ia, ta ua walanga ia le sila o sa mo whapia mai o. Maanga ia rea o kospa ia o te vai tufu ia le ni tangata mātutu o sunga i whawhenga inga ia o ani tau whai. O le vaenga o te whia whaafsili ai ma whalau te le ia o no tātou taimi. E ma whaona o le ala le whainga o lea o ngā matulanga. O a levo se whaafia fo i whaafia ni tausanga i te tau o nea o tau ina i in orai wha mai ai na i tūlanga o mwhapena. Ia whaaftai mo whisili. E lua vaenga ua vai ina i li tūlanga lava fo i o Paul Kalame. O lo o mawhaiona whaanga i o i te tonu o le aonga. O le vaenga mua o le tūlanga le certificate in biblical studies. Ia, awa pe e fia ulu fale, ia, le tama ma le teine aonga e mana o mia le vaenga le lo winga. Ia, e tausanga atoa e mawhaiona aonga i le vaenga lea. Ina ia maua tūlanga o credits e mawhai e o na whau ma complete ai le vaenga le o le certificate. Ia awa pe mai a o le vaenga lo na lua o le tūlanga o le diploma. Ia for 2 years le tātou diploma. Ia e mawhai o ngā ausia pe awa pe o le filfilinga lava lea le tama marituine a o ngā ia e wawa ai anga i tūlanga lea. Ia ma le vaenga lo na tolu o lo o mawhai fo i o ngā ia ili tātou bachelor in biblical studies. Ia po le tausanga tolu lea.
ia pe fa pe mga mi fa wa lunga le tikui le o le PA e pe o le sila fiai ia por tulang o le bachelor e tau sang tō ia ma fa ua i loa ia ona fa wa le e wai te ro posta mina o le se tale i vaenga le langa he o le aonga ele o ngata i tonu i le vaenga le o lo ia ni si vaenga pe fo na fa i loa ni so au na le tu ia mai so tama fa na o le kalesia uma fa ona la asia ma fa wa o tu le si vaenga ia pe ila ona ia i le tato wa o ngai Filipaina ma le nga fa lo Mano fa ftai ise ai ese vai ngai te rofi fa popo lo su ngai fa fe ngai usu fa pe fo ia watiem fa la vona ona fa popo mai tono le tanto wa o ata uru manga le o nga le ta auto mai ia yo afm fa yo na resta light o tele ni si le wa amata na fisi mai ia ai o le si vai nga e available le tulanga o le online ia mo ila tu fa foatu ma tulanga fa pena fa yo na fa so ni le vai ia fa tai au te lo ia la tato wo i vaenga le wa te lo le information pit city le ta wo i te mine ia mo si la fia fo il fa fonga ma wa Samoa o le wa tala le tulanga o le tato enrollments le time le nei ia mo i la to fo i fia ul fale ia o lo wa vanoa ia o lo wa vanoa fo i tato application form i o le tato officer ia i le tolus fu ma le valu Robertson Road i mangele ia po o le samani pule ho ia kelenga sile fiai ele tatou tono ia le ala wa tala le vaenga lea mo le ulu fale mai ia pe manga ia fu o le afate o mato i vaenga yo aso mata ia ona ia le fufuanga o le orientation ma le registration ia o le aso lus fulo uni ia ele vazia so fo pe ava pe au le lo fole tu ia ona fata unu wai lea ele tula e ono anga ele tula iva ia o te loa o le tato information na o lo mawhai ona tu atu i lunga le tato screen ia i vaenga ia ona so oile ma le tato spiritual emphasis ngai fua le aso luas fu lua ma le aso luas man tolo uni ia le vai aso lava lea a o le aso mua o le aso luas fu malfa uni ia o inaia mata aloa ia i loa tu langa o vasenga taitas ia mo le sila fia fo ia i lato ia o lo o mana tunatu i le vaenga i pe ona ia pe bona ta ua le tūlanga o le online ia o le sile vaenga o lo o ngā lulu fo ia i le ofisa ia ona o le tūlanga lava ia i le vava i atu i fafo atu au kilani ia meso niso vaenga o New Zealand pe o ona ia pe fo na fatino ina i tausanga ua mawai ia o la o vava i fo ia i le ofisa i tūlanga o mea mai o au kilani lava ia ia o lo ava no tatou fale aonga tūlanga ia i vasenga ia le whaua wina e pe ona iai ia taimi whaatūlanga ina mai le asonga fua anga i le stofi le tūlai ono anga i le tūlai iva ia i le mai le asonga fua se ia o le stofi o aso fo ila na o le tatou kalen ia o aso fo ina i whaatino ina i le wha moe o le tatou waonga ia o le weekends ia e free le weekends ia o no tūlanga fo i o e galesia ia mai se fo ia tuti o na le tu e tono ngale tu e pe ona ia ma lo fa chai ole vai ngali se fa sili te roa ele pol sili buli na la fono le va no ai tu sunga ni vai ngatu te fie sa no te ngali tatu taimi o no tawi fo e so se silava e ise tau sanga fa ta pula a matai i le tanga terestala ai italia fo ta tai o le as e ini ai nga fa pena o le ale la titi ma fa yona a matai ona eska ona talia o tono la mutu spia ia mai ai le amatai no le o le aonga ia o te loa ti lo tatou i le age fo i le fai mai tatou i nei o le legal age o i le pe ia pe ona le sfuru balu tau sanga le ia wa o te lo fo i wa tala fea ngai le tau sanga le ia ia i tūlanga o le wa o le ngata wa matana o i le tūlanga matua o le awa mata wina tau marosi ai malo vale fatu e o ngā role sau i toinga a mata i loa ona tui le o langa ona whaua wale no open lava leo tau sanga i so se tasi e fia ulu fale mai ia tūlanga fo i tamaita ia o lo maua le awa noa e pe ona iai e depends lava mantua fo i o le vala au ngā lea tua ke lo fo i e si la fia ume au ngā lea tua me e se lava vala au e se fo i tō finga ioi ai o le wha moe o le au ia wai e le fai fe au uma
le whaia onga umfo. Ai o le vaenga tā ua, o le mau o le ao au ina, ia ia mawhai o na whaonga ina le tangata e tusa malana me alofa. Pe a vea mawhai whi au, pe a vea mawhale tua, pe a vea ma missionary, pe a vea mawhai evangalia. O le a lava le pala aunga. A o le au ngā le o le aunga. Ia, tanga e au mātou tari tonunga. A whai e mana o mia le lalo langi tū langa o Pisnisi maisi vaenga le au ino o tangata ina ia mawhai o na grow, mawhaalau tele, company vaenga isi. E foi le tatonunga e sili o na mana o mia i le maro le atua. Le au ino i tato. I le upo le atua. Ia, pe foi o ngiva i kaukako ia. Ia ua keli ngā whao ngā ina lunga o nei platforms maso se vaenga. Ia, e le tato te o te le whamasino inisi o vaenga. Ai o le tāua leo le ao o ina le leo i tātou i le upo le atua. Inga ia mawhaiong kako ngā lulue. Ia, e kusa ma le whina ngalo le atua. Ia, e maise o le lana whao le tanga i ia mau e tangatau. Malo whaptai, malo sau no le sunga le li prestini o le tātou wang o le aunga tuspai. Ia, la watu i lau sunga mo e mausu pe iei fo whawhenga pese vanga te whapupoi ia ona la foto foi le sunga ya wati. Whaptai asiata. Pe ana e sau no pe whafsiringi e tūlanga le pe open whaf. O le ang tuspai ala vaia e le oa o ina e mātou ia ngi doctrine ale ai kalisia religious doctrine. O lo o ale upu. E vole e whapea tu e samtalanga o ai lava ia se tangata e su mai po whea lava le tapo ingolo iai. Mako kele o whapea o promoting ia taltonunga wha Assemblies of God po taltonunga ngona kamtalanga. Le o lava il tuspa ia il tūlanga lo il tuspa ia. Ia le mea whana ki whia i o ai lava e au ngā mbo tangata whai au ngā sā o whailaunga pe eisi whailaunga o levana whailaunga e o lo le lo pe whawhiwhea o ngā whātūlanga whaingo launga. Kai pea o launga sa moa i whātūlanga ngai uma i al wholesanga so e le awivi. Ia, e le awivi. So o le mea whainga i le antuspa i o lo au ina i le awivi pe whawhiwhea o na whai le launga. Pero yo lo tele ya ang tu spa yo lo ya. Maku kele o fa pe a me o fa pe a tu a me le anga isi ang tu spa. Ole me sili on tau. Ole a ina mal mam la mo tanga te lipo le tu. Ma on ma to foi la anga ia na ta inga o lava e fio mai le ang tu spa ia. Ina ia mala malama ile tu spa ia. Sai ta o le te milo for sanga le tanga ia le tu langa lo le ese o afo o anga nu mo la tu. E volo dal tu nunga e le anga nu o tu spa ia. E foi le anga nu fa Samoa. Anga iskembi ale mam lama le tuspa ia onga fodinga mai lo le pe wa intertwined ia le anga nu fa Samoa mal tuspa ia. Okay, lo ye le fese singo me ye lu. Ma le sa tala not foi se tasio tamata ta o le te tono foi o le tus o le fa putonga a Samoa Assemblies New Zealand. Fa melanga tala o le me wa tupu o ile anga nu ma le fa kibisian. Pe wa culturalize se ka ko ia Christianity or Christianize se ka ko the culture. So ole a ngala ole ang tuspa ka mo fa ia lo le tanga ka nga differentiate me ye lu. Le anga nu male tuspa ia. Pe fa nga sa mo. Le leilo lo anga nu. Le nga fa pela lo tala fa ilo. Ya le lo anga nu ai lo le fa le anga le le. Okay, well, still to me out ngafulanga. I'm proud to be a Samoa. My fight for young for nga ine to tonu e awa winga to spa ya alta wa ye lore le fa. Wa ai le mamla ma ia lo winga la was kokere lo ti to lo la. Mai lo fo na le patua o ye nga tai le nga lu mai le sopo tu ile to spa ia. Awa ta va ia u ye lo se fe au ai na o se tangata o se matai Samoa. E mawhai o ngā whemari wa i solo le anga ngu. Oi le tuspa ia, le kirisia. E mawhai e kawa mai le whale anga ngu, kawa le whakelisia. A o le whakelisia ngoa, o le whatuspa i oi le whaale anga ngu. Wa ia, aruna pātua o ia. E le te tau fo ona sopo a tu wha ua vaenga o lo o ia i le whakelisia. A mi mawhai anga e aru runga Google. Mawhai anga aru runga Google e baua uma information i le meki whia mamla mai. But ko kiki a pese me whangara lo tu se kuloula se whanga i se limos ka magikele lo whanga. Ia e wha ina ila i o le tala ino le finangalo le tu. You have all this information from online.
but you really don't know how to. Mana ye telele, mana lo fate chainga pasta usu. Mana te lo fate chainga iwa nga ye wa isa no walanga na tawa bato isa fa fsili tulanga. Ko iki ya kai mika ke so ku ngol social media so le ko ya tulo ta tele nga vale tanga ta mar fa nga ina. Au te no ngala pi tau no mai le tele kamar nga or kuku. Ya wa ai kuku la kwa o fe ia korkota e ka umaya me. Ia ka peale la unga nga isa vali korkota ave kire yo korkota. Ya. Tulang va pena pe nga isa ngua. Mana ye lo mamlam. Okay lo tele fo lo mamlam ma tu spai. O le mo wala lo fanga lo to pe fa so tangata. Ele sao ki te ula vea right off lo tau. E tari tonu na la sunga ia ma le tau wa e tari tonu e tau te io e le mea o lo ava uma e fa i le launga ino le upu. La va tu bela o fa sili le o tau sunga o faila unga mo o tu spaia. Fa ya unga tu spaia. E ia isi ka ngaka o ke vai e kui la ko whailau. Ore makuaki ngā i oru. Le winga ora utala. E ute le maua i le anganga liua, ma le anganga wha maua lalo. E ia isi a karango sa mai ai o kia roka loko ka me. Sa o fui ngoka koe kere fui so ko ruanga po, ia ngoka mo fui wha. Ai e la le sika ngaka i la unga mai. So le ora makuaka i ka. Ore matua le aia ma se me ota. Ai fui ngale peye. Pe Bible bash o le upuna le te pe fifina wa i me falenga Wala se to mau to sunga bo mo ai o ko ngi kai. Sorry, it's off topic, but it's still in a biblical term. Yeah, to lo lava sunga fa fenga nga fa tu lo la ngai le upo le tu ngi ki fa pe a meua o fa masingo le tulang lo ye. Au ke lo nga ui ese lava tulang. O we ke fia we au la ngo ke fia la nga I'm preaching and teaching at the same time. Ke mo ra ko nga me ngai le ava ba. Ai ele ke mi wa ke le lope fa feng famtal ai ke bio ke lo nga English fa fenga nga fa nga le wa la ngona mai le tua e ke lo le se nga o le teach preach ma le me ka o mo la nga la o fa wa ai le la pe a wang ila nga ngo se be la le fia stangata o pe la nga mo lo tu la nga sa ngo ya sia lo ai lo se be wa yo nga la ngo lo le mo ta nga ai la nga o le upo le tu e pe ava pe e fa manu ye ina la ma tanga lo fa long ya nga wonga sa fusong ma no fa tai ya su ya tanga lo na ta urunga mai la ya le ya fa tai au tato ye i vai nga le ya ke lo nga wa e to fo ya la tala tu i le fa mo ai o le a onga nei ma le anava ta o le a onga nei o le a o ina le le ko i la to ma wa ye le vala nga le tu ye fa tino ino la tu tiuche e pe volon ta wet tu lang ole fai la unga ma vai ma pen ke lo different people have different personality ile kulang ole ile stanga tai fa penale tu lang e pa wale popole nga mal fa tete nga pe ma u ile ne fia fi vai ole fa nga ina se le tangata ole upo ale atua nga ole fai te tenga le ole popo lenga fo ile lo tamai fai fea ona ile fai tau le apostolo Paulo ya ilo Natali fa le nga ngo Timoteo fa pea Timoteo ya e tau mafai na ia avea oe ma le fia mai ya ile tu ma nei ole fai tau na ile fai unga fai una e upo Paulo fa pea o le whainga luenga, ele aise mea mai, nate vai tonuina le upumoni. O jalo fo ia, e pe o lesi lea vaenga o lo mato fo i whaiva ma lo mato tiu te au iei fo i te tonu lea o tu spaia. Ia o wa o e tusa ma le fina ngalo lea tua. Ia o le mato tatalo fo ila lea tua. Ya ila to e mafai ona fai wina ma inga ia fatino tiute a wa ole upole tua la ngo foi le upole tua e tusa male mea lai e fina ngalo ye tu o pe la ole fai tau Paulo langa a fai le fia mai le tua ya kako a pe le fia fai kanga ka kako no siri ngale fia le tu
ia pe a fai ka ko ke le le o se le fai ona ia ma lo fa tai lo sunga le li Pristine ia po le pule aonga ia taurunga mai ali lo sunga wati o le Dean of Students ia ola so finangano fo le diva nga e tatu tele ifa mai after siat mo le pa city matango fie ia sau noanga ne fiafi o le upua ia le atua ele o le hoteli ele o le la titi ta ua le fa unga le atua la nga ngiske mi ia ai kai kanga fai lau ma sau le lau mo bua fa wa fa e dongo fia la le lau nga la nga sa ili le atua ma fa e lo ka ka le ngo fokilalo fa tau mele pe me la ngonga ka ka ri la ni mele la ngo me lu o se me mai le on le skemi ia un ava vaula ia vange fa fongos ka ko ngu pisilo fa ua o le mele le ku ia nga e fai kio ka ka ila wa va fa la ua bisi mo fi ia lo sa ua me lo an me sa wa ia ele o le ma o le simia ale ka penga lo fa la ua o mo lo le menga sauro aya ka penga le fa la ua sa i le di e mai le ku le molding o le fa ia o lo to tangata la ngo le loku ia mangu malo inga se nga ma ia mo mai fo le mai le sau ma ka ko lo nga ia i mangu fa pela ka ua kele i ka ko mala le upo le atua ile vai nga dia e fai ngo fie inga ko fa so ma ku fa la ngo upo le atua ka ko ke fie ai mangu ia ka ko ai lo si upo ka ko ke fie kai na o ska ka mo fo lo kwa lo ia wa fa pela o lo mai le ka ki sau ma ka ika ia so mai e kausa ili fo o mai ka ika ai wa ke marika il ko ia ai fa tai fa so lo sunga pula o ia ona ese vai ngai ia na ole vai nga bulbuli le o te mana tole ua lama fa i tatu fa moi e ona wa i lunga i na tatu ia tu langa fo i ole tatu contact details mo tatu officer pe a fa pe mana o miel tu langa o se form ia ai mai se fo tatu telefoni na wa ye su le officer fai ona fa so tai na fo wa ye tatu email na yai ia olo o ava no fo i tatu officer le kalisia ia le tolu suma le valu Robertson Road i Mangele pe a fa pe mana o mieni si fa mtalanga ia em fai ona fa so tai mai yai ia olo o ava no fo i so stai ia fai ona so so niatu ia vai ngai fai ona pa tau nuina e pe ona le fa mo le a on tu spa ia pe o nai vai ngai ia ia ma ro va tai te la va te lo fu fu ma tatu taimi fa tai to sunga i fa fenga po o sunga i fa ia onga po fa urulunga o le tatu pai po college ia i le refia file ava no fo fa no to sumai fa manusina fu fuanga ia o mea le ia wa le fina ngalo le tua ai o mea le fu mo tangata lava ia malona walu tupu fa le nganga matulanga fa pena ia le to fa funga mai sa mo ia enroll nei loa pe te inquire la i tatou mobili po tatou telefoni o lo to e tu na tu lunga fa so tai ia fa pe fo you around the area South Auckland ia fa e lo le tolu suma le valu Robertson Road e mangele so lava se taimi fo i fa inga wenga io e Monday to Friday te loa ba wai se tasi fa yo na fa so tai ia watu langa fa mo le tu ia to wa sa ga yane ayo tai yo le bo ba ia tu ia ele i leva ona to e fitu na i mo le to o ba fo ia bo lo tele wale lo sunga de Pristine ia a se fo ia le administrator le onga ia ma fa ia o si ni fo ia la fo tu e te wolunga mai le sau nonga yo tatu to ma vaile fa ftai ia o te mana to foi ni fia avel ni lao e o moli to ile nga fa ftai te le lava o le fa fonga ma foi Samoa ia so sta fo le lo lang ia pa ia ma malu fa le to no fa tale lei ia no watu fa tino tau sala ai o to ila nga se le o ni fia e fai masu yo ma to ofisa e mo moli atu ila ma to fa ftai te le lava ile nei fiafi
i le pulenga le tātou Blue Wave TV ia le fionga i ngā ftasi ia le fionga i le whaalolonga ia fui maono ia po anai fo i peo silfi ai ia meise o le pulenga ia e le whaangaloina fo i le nganga whaaftai li nei fiafi ia i lau tō wha i le wai malai ia lau tō wha fo i swafa ia e manatu o upa ia ma malu whale atunu o le aleo o Yeisi Tala ai whaaftai ia ai lau sunga i le fonga o le Polkalami ia ono so wa maua so mātou wawa no ia e mawhai e fo i o na wha lau ilo fo i tūlanga o le wha moe moe o le auntu spa ia e pei o na iai ia o le tatalo au na nei ia me se fo i o mātou tangata ia alofangia i le atua o tātou pulenga ia o le tātou Blue Wave TV ia me se fo i lau tō whaha i le vai malai ia whaiva matiu te e whia na tutofi ma wala uinai lewa no tāua ese wala unga ese tofinga te lo fo i lau tō pito la au ma lau tō fatu ai na tausi tō langa o le longo pu li o le tunu ele whai ngofi ia la mātou tatalo ia alofangia le atua ia i pēa le nganga o le lii ia i le poto ia i le whautauta e mea uma ia e fesoasoani fo ia i tiute ia mga luenga ia e pei o na tofia ma wala uina i le atua ia ngale fo i le atua tātou company ia ngale le atua ia manatu fo i le tau whailo tūlanga o le tau tua i le tunu e le ngata o New Zealand nei Samoa i le lalolang ai mai se asi o tātou o tunu o Samoa malana tapua inga e pei ona iai ia e whaamalulua te fo i whaafonga Samoa ia o la fo i sautou whaafonga ia i le nei fiafi fo ia upo masani to ina ia he poto ale tautai ia e le atoa lava ni ia i le liwolo na va whaamangalo ia au au na nei ia mes fo nei o lo tangata whatau va ia pēa whai ua ia i se upo le tauta mali i whaafonga ni e fiafi anga le mai le tua i fufuanga o toi Polkalami ia so i fua mai ia manuia tātou a fiafi ia mano saunoa pa ulta noa po le sunga lau sunga i le pule aonga ia po le Pristine fo i o le tātou Piper College ia me se fo le whaafonga maua le tua le fuga tōle me tū palapala wa Samoa whamuia lana tāpua inga ia ai tātou fiso te pēa tau urumanga fo ia me se fo i whaamtai fo se whamuianga fo i tātou tau te ia i oi o tātou i whai mauso i mea whaaleanga i le ngā o kingo uma e ngai tātou te le manuia ai uio lea whamuia le tua le tātou atu malolonga a fo i mai ia le tātou fiso tai atu i Samoa ia po ua tapena mai so ngai le te fono po le fioga minister fatu anga awal tātou whatatala nonga le vanga le fiafi pe mai tātou malolonga
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātou whamitoa nao le limatala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. O lo avano fo o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Mo le whaongai no le o e tasi le minuti ona awhala le tau lai lima i le tau tua wha awa walau Blue TV e basel proklame o le tau taiai. Ia, ina ua mai ai le tātou wa taimi wha abitoa manai sungai wha whiangainga po pule a onga le a onga tuspa ia. Ia, le Assemblies, Samoan Assemblies of God, Bible Study Incorporated i aukila dinei New Zealand. Sungai pule a onga ia pasta soalo tangaloa wha atupu sefo ia me se fo i olona au waa. Sunga ya e te wati tau sanga ia whape fo i talainga sunga whawhengainga po tō whaia moe mausu, pira usu. E le nei vanga o le fiafi e manga ia. E vai yo ia le whataha warena. Au tāria le tātou fsota inga mali sunga le la aulia le mali e toa. E joina mai loa. E lunga le tātou Zoom link. Ia tātou korosi sa olo iai. E le nei fo i vanga o le fiafi ona o lea e tau tuli mai le taimi. Ia mara tua fo o lea sai sa vai lea so atoa. I to e tauru manga le tātou fo i lea la fo le tātou tama leo le talo mua le ua to e suialo na urua e se selenga. Ia au te iloa la pe ia o tau signal mai le tātou production team. Ia o lea ua join mai le sunga i le la au le mali e toa. Po le fionga fo i le minister o whatuanga. Talo sia ai ua tau to manga tu ia pia ia le tātou le va. Yeah, te longa Ryan, when you signal ta te alu ready to go, then ora tatu tolosi loa i Samoa. Ile whekon minister, ia o te lole o mauri tatu so tainga, ia ai tau matau watu ai pe o le ai fo lau le va tele, ia ale va moe e anga i tō mua. Ia au te fia e, whawhera ia tu ma whatalo whatu i lau whionga le minister whatoanga, ia ma whainga whaiva, alo whionga le te whono, sunga le la aulia le mani e toa.
ia ua vai se nga fo ia so le mo sta te mi lungo tau ta ia ele vai ngole fiafi ma lo le fo lau tau mai tau ato le te lungo le vasa le te mi lau sunga ile lau fionga le minista fa talo fatu Yo lefa maruru watu Samoa. Le to titi ata unu le va ina nei meane wa vaise ngale patal tele mai. Ai le fitawi ai matai mi tato por kala me mana tu siata e te pe vai malu poenga ma pai lope le tato tunu ma fuanga wale fitawi tato por kala me. Le nganga le fa ali tuai ai tau puleola ile vai so fau. Ona to mo le tato taimi e fa o wel tato teranonga e foi nei mita puta ua sa FIFA so atuai usai por calambro nei vai aso mai atu me se foi le tau pulenga lo wale se lenga ile so ai malo la balon sai mai malo fa tai ia ole ale faina lo sunga le lo fionga le minista o le wa e fonga tau moni le nei fiafi ia na fa tali mo look forward for le tato por calame ia le ngai le to po mala e o le va vai tu la o nai te lunga le vasa ia ole ale fa la ve fa fo ia o fo laule fa nga malanga ia ole anta po ai fo ina ia tau no manui ai tu moa ele fo il fa ia so le tua ia ai na la fo tu la va ia e te fa to fa mai lunga le ia il va ia po fe fo le vai vasa le o ia ka ko tato va le nei fiafi ia tato fa to fa le nei te mila u fionga le minista ia fa tai ele umal fa ia so le li ia siata lo le ama mo salangi io ia ole tal fionga tato por calame ia mal tolo fia por calame e so sa fa sala fai ai manu teleina le fiafi sa mo ila mai mo mai tato to puleola le peso fau tato walo atu e fa manatu le fa unga nei vai aso e le tapo inga ai manu ia fa sa unga me se foi le u fo le atu mal morta pa ile aso tao tato felo ia siata Aftai murtape na mai o tato por kalame e tō whamalie o no tulanga le malufia. Ia o tato le whatangu i tato tō puleolo mulvasi fau. Anuia le pai mo mai a panga masani le tato por kalame o tato ia manuia le fia. Alo fatu. Ia, whapenao na whai manuia le whai ngā malanga i tō mua whasoifoina. Whasoifoina mai manuia. Whaaftai. Ia, ele whaina. E wairo foi le tatou wa por kalame ma fans ale Blue TV. Ia o tau sile fiai. O le aso le nei na lolo mai le ma whaatari talandoanga. Ia ai ui o lea. Ia whaafitai ai le songa i lau le mali topula whionga le minista. E ui le sou o le vasa ma le kousiri sila aku o la e pauaringa i o le mingiska. Si whatua la utala lea e le whaafonga le tunu. Pauaringa i o le mingiska li i Aya se ilonga fo ile la ka ko mai longa moenga le ICU. Fato ale ma faile ona tau ma fai tali mai ma feso tai mai se avan i fo ile le tulanga au le tau ma fai atu. O lo winga o la utala. Ia a fu foi fa ma fu fa ui e fa ngofiana feso tai mai la fionga le minister fa pe mai madie ia o ngo ko ka foi le fa mali atu tato por kala me wa wo to masani la vai to te talitonu ina foi ia le tala e fa atu pe alo lo mas fa tal noanga au le tau la ur fa moi ia ai peitai ia wa mana o la foi ia le fionga le minister ia se yo so mai lunga e fa ilo mai le tunu ia le ai le o alo tuanga lu i tulanga o le fa tal noanga ia ana tu te sila tu ma mai mo atu la tunu o la ilunga o va pongi sa o la nga luele ka ia e tate fa tu foi le wo mana tu foi le so foi le ile pa u si va le sko inga foi le nga pa u nga ka ia o vai kele ia e su e aku mo ko ipisi ara o ke fonga su e aku le fonga mings ka ia o so ai kari mai le fonga mings ka asia ka so o ri ro kai mi panga ngoanga o o ri ana ngike su e mai ai lau media ri se fa karkala ngoanga ia le fa ko fo i mai ai ngo la ko si akire melenga
ia tali mai lo fo ile o le minista o le winga o la utala o kai e kau ke mo mia la yo tele fa pe fa ya to se si ai tu anybody le fa kwela ukala asile sila fo inei ni usila Australia o ke ro fa pe nga Amerika nga o nga kupu o se fa lave pe mana o mia anto le media po le ala va se tu langa le fa ko fa nga yo ia ka ko ro se selenga le fa to ato fa ta vale le ala le no una wai loa o le asu eska ko soka inga male fionga mingska ia se ia fio mai se koe fa tala no e ia la mangisi maka upu ngo fif siringia e ia nei mata upu nga o nga sa o fif siringia le fia nei na matua o le fo ina sa no mai le mafsota inga tua le fionga minister a o manga oe fa akali pea se ka ngu ia pia ia lo no winga la o le tatou por kala me fatua uma le varu leiva ia o kera ngonga e ko ke makua fia pe o fa ku ngela akoso le varu au ki o for ku le lo fa mai ka ika io o le mela lea ia fa afetai ele sunga la le mali topla fionga minister fa afetai o le lava wa fa tau no ina lo na talimana e uia ua leo ia ele umar fa so le tu ala to fa pa fala mo vai so ia e fa tai o lai lungo le va o lenge ia e kau mo fai e kau ia lo no winga atau no fo ilai i tu mua ele ala ku ro malolo wala nga pe ia fo ia mai ia le taimi o le tau ia ia o te ngona fa tu langa mai le so ale pule ia ale uso ia tapuala ia ise taimi muli mai o le nei fiafi o no taimi fa tu langa ina wale a se malolo nga ngi ka ya ai fa tai ai be foi la le fa malulu fa unono ya ila fa fu ba samo ona o le fa wa wino fa tatal noanga ya na loloma ala fa malulu mai le fionga ile o le sila va nga sa o tau ma fai ai ona fa ngata o le so le sa fa nga yele ma tu malo vai singa no lua ma le urua i selenga sa ofia sa ilia tua so ua vanoa i le fionga minister o se fo maloloina ia ele imanuia ai ole afa pa fala fo mo vai aso fo ole afa pa fala mo vai aso fo le nga ngo fia so e a ko po fe o ye ia afu yo me alo so e mo ko sila samo de ai ele ai se me ai pe an ofetu pe ole malo pe ole tuangai po pai po la fai e alua ia ile so engal tatu por kala mer tau ia le nga ele longo mali le kulanga o me alofa o le afu ma le nau alofa ma le fa tau alofa o nai sa maria nga le e tau ala mai e kalesia se peila le kalesia Yesu Kristo lo yo sanga dai ma tu mai o le tasile nei o misiona le kalesia le o le la tu fo ile anava o nga luenga so swani o le la sa va tu ai le container o me alofa e tau ala tu soifua maloloina mo na yo tatu tangata ngase e ia tatu no fo fa ta vidi fo io po wheelchairs ia ma ia afula ma le ngongo choli ale o ai ngai me o kila ka soli o ai ngai me o ka o ku sa mo ale o so e ia afu e vengo a mai ilum ka ko va ai ka ko ya mionga wa tatu va ai tatu ine ya mionga le la na no mo lo le information le la na tu si mai ta e telo newspaper tono le tatu tu mo wanga lo info le o na lo ai wo te ilo tau ka vilia ku roi samo ai vai tu live mai le ro se lenga se o ma tu malo yo fa pele okay I'll respect that se i fatati per proclame la ngai na malai no la ile fionga minister o so fo malo loina ai ele alo ya le su enga le tatu Blue TV ele alo le tatu tau te ai ele fisilingia le fionga le mingiska ma le au fenga ruenga wa le mera le ka ke le lo po o fea kongu le ngi moi af ai so ya tau te le lo po le me o le ngi mo inga o ku o so fo malo lo inga po le me o le ngi mo kai custom ia po fea lava le na va po le me na va tu pese nga na ia o le fisililanga le o vainga umana le te fia o le te fia i lo tinu ai po fele ngi mo pe sia kia ku le umangi tu langa tau tu lo bata ua ia afu lango elisisi upo fa metalai ai ia te o ila le afu ila ukala le ke fai ako
So le mo kwa kele o le au lima le anga male au ola le anga le kokongo o fainga ruenga malo tu lo wa. Awane i a fiel fina ngalo o ele te fa mauni tu lo. Na i tangata fainga ruenga malo a fai o tō maua mai le programa ne. Le anga utele mana o e tote personal ya utala. No, it's nothing personal. When I say e yai kanga kalele le fa mauni le te tonu i ngā ruenga ese al malo. I am talking to some, maybe the minority, I don't know. Ai awaine ia te ele ulunga i sofina ngalo me fa pe mai sole. Ala afia i fuama mako le ai ele o afia o ele ke fa maungi ele o afia fu. Ai se mea la elanga langa ai fu. A o le fito i tonu la utala. Ia oe lea uau kausanga o esu e mea nga o e lima kango vale kulo o e ngaoi o lo e le ke ko kongwa ai le mo oi. Mana tua mai fu. O le la ko ma fai mea. E upui ai ma fa le ngai ngai le kula i mai o makanga ruenga lea ua va ai le fai nga malo fu. And this is where le la no pisa atu. E le o se fa pe o se fa ai tu au. A o le winga o la utala. A fa pe sa e fai ale a miole o le lima kango vale malo le fa maongi i administrations i fai nga malo wa tuana i atu. Ai sa le ango i ai pe sa le ika ua mai fo i lunga. Po o le alava. Waka kaunga ku ura ngā mio. O tau sira fia o mea lo fai e au vatu le ekalesia. E a vatu mai ile se furuai. Ia. Makaulanga anga pongi. E alo lo fai le ekalesia e fai mea lo fai. I tangata le tango lima o le lalolangi akua. A kou va aila ai avengi mea alofa ngi charity support le ekalesia lea i Afelika matunu ufo le matua iai le me ka o makiva. O le kele i o le upu ia o le etatifa alongo a i le fai upu ka kukanga sa mofa mai. Ia la o fuoi o ila kungu ua le ko kele kanga ka makikiva o ingei sa moa ma bla ala le wa avatu ale foi avatu ai nga ia afu. Tatu va ila tatu iai. E te fi we fa afu wai lau whangau. Iyo, e peye ai e loi le po. Ne wo whea kula kana. Iyo, e te fi we ave manganga. Leanga o mea mai le vete. E to e fo ia i le vete. Iyo, e ke fi we ke afu. A fa pe ke fia afu o le mawhangawhanga o le makua e maalidia. Iyo, ai a fa pe fo i ke kauma whai ke afu. Iyo, ina ia maluai o e kewa ai korokoro ngele a kua loa hu oi. Ia. E le maua sou sa o lokonga i ngā ia afu wa ean mo. E le maua sou sa o lokonga. E le kai ia maua. E ua ufai atu e te oi. E te whaalongo atu peye mafkusa e te afu ai peye te afu le i e tala. Ia. A maua nei tangata. Kuri. O kamala ngei e uke i oe ai le mero le kuri au ar kuangi avangoa. Aua. Eoi. E ama mai la utala le te fai atu. Se fa kura u fa sole. Mai mea se umai te faia. I tonu ofisa, ma mengi o farfai ngaruenga se fa kura u kala. A kuri mai oe i se farfai ngaruenga, mei pi wa fa o lima pe wa fa sia sesi. Ya wa fa se upu masoa. You know, o alava, la vea se ka avale le ofisa. Ia o lou kia i ngā ruenga. O a lava me whapena. Ia te upi e tau ama mai. Ai a whaakea mai oe o lou ngaoi. Ia wala ngā kaka ua lima kango vale pe ua mama keli. A whaakea oe ma se ngā ruenga o lou ngaoi. Sori, o le matua mata ngā leanga o le namea. Nei le uwheku. E nana uwhai atu mo umama whātu le vaenga lea. Se ka kia ia le ngā mea. Ka kia ave ese. Ia. Ona o le sia utala i le mea lofa lava lea. E iai nai a inga na o maua. Ia o te le o mai loa le ala lea ngā lai nei te ua vave atu sa utala. Ai o te le o mai loa i le fionga le minista
ma le matanga ruenga o soifua maloloina le latou te receivinga ia aid po o afoi po o me alofa fa pe nei mai e kalesia fa la putonga o te le Europe lau te toi fa tawina ai e ai nei fa tala o le o mau mai se tasi o ainga o lea na polo misi iai e maua se ta vale vale po se wheelchair e maua mai pe a onga wale maua ile si load nga va kumua ngisi so nginga o lea la fa pe na ye se tala na tu ina tu ia a to e maua mai lo ni si so ninga ta wheelchairs ma vanga pena ia entai to ilo a le pe ia tangia mai o maua tu ai fa tau iai so o kele o lo la o ke le loa po o yai ngi fuafuanga fa pe a vakungi me alofa mai ngi fa la konga pongi e kalesia po ai lava po le malo o na vatule ai to resell I don't know po yai but i lo tar jonunga pace i lungo lo malama i le ka kaun ko fa kawangi me o vaku fa me alofa it makes sense e le te tau ona to fa taua a fainga a vaku onga o le alofa fo ai male nganga fo i fua e ka kau fo ilanga fa penga e ka kau fo ilanga ave se nganga fa pena with conditions if tawila le fa your conditions kama vo ngale a vaku le wo tielea a wore la uai ya ma arko ai nga wala ngai a wor fa ki e ai mo kanga popo ku kongu ai ko so mai u ka wala ngalu ioi e yai la ya inga ma tulanga fa pena ai na maua mai fa tala fa pe mai o lo to fa ta wa to se la fa sfulu e pe se la lima sfulu pe se la ungo sfulu o you know something around that so e to confirm la e to confirm atu ai na ona o fa data fa pe la le tele o specific ai na ona o fa la wa tele ai o te teritonu o le fa fonga mai fa ulungo matanga luenga po singia management level o le fonga mai ni si o le kalesia Yesu Kristo o pa yo senga tai o la to fe ngai ma me alofa ne tu inatu o te le o malama ai Yesu sem faina so tai mai pe a fa pe sa ola ukala o me alofa ye au watu e te tau foi ona toe tu fa mo e o lo o wanga va ai ile nganga sa loto free istulanga sa loto ai ele fe kawile ava ku fo le kau ki nga pa io le kalesia ionga kafa kikele ai momoli aku se me alofa ai fa la piki ai fa la piki ai o ko po ai lava I'm talking general I'm not specific to whoever o kele io inga ma o tele te tonwina ya o le na tulanga e te tauna ava tu fua ai ko resell linga le ai ele fe kawina nga me ya lo ke kala ngoa nga i makanga ruenga malo no winga o le tu ala loi ave fo i mole fai nga malo la do a fionga i minister o fionga minister so fo malo loina e ala nga or makulu pe fa lele or makukama i lo sio ma do nu i sa tau papa sa tau mfang sa or ma tu sui vai singa no lua e ala o fionga valasi auto tanga lua pito fanua po lo fionga minister se ko ka nga i a po sa o nga fai ele tu lo e lau matanga ruenga e a manisi lava e tūlanga o tatou age po tatou mea lofa ia. Tasila le na vaenga o lo o reportia mai tono si o tatou otonu e Samoa. Ai a tono le vai as fo le sa ili a tūlava se tatou wavanoa. E le leia le sui o le matole niu. Le ale wingo le dala. E le leia le tatou otonu le minister. E ana ia. Ioe. Ya, o nisi na u te lo le la ameli mai ngi so tanga ta le na le la ve vai nga. I'm not sure o te le o mala my conditions or thing or wheelchairs ma 80 po higher po fatau whatsoever. But I'm just talking in my own opinion. Ele te tauna na to su e ngi se le ngi se si o le ava ku fa me alofa. Io. O le si vai nga la wala walunga mai sa mobri po ti mai o le ua molia si ainga fo ile le na tupu ai le fala vela ve ia po le la to issue fa lo to ifale ula o le ua reportia mai samo inisio tu singa pepa mo fa fasala la o la fo ua molia le tama ia fa pe mai lua ia tama ia pelua li ia lua fo tama ita o molia ona oni molianga
e tau ala mai le tangi le fionga le faipule o le tu malo sanga mua malo no fale tua e iai vaenga o le faa o lima ia ma le tau faa matau mani au penga i oe fo ile le tau faa fefe mani au penga e faonga ina tau faa matau o le fo ilana reportia mai fa pe mai sa lokainga sa tau fia ia si tamama si ona fine ia me se fo ila tau lo na ainga pe to fa le ai tau tata mai ma fa pe mai sa lokaina tatala le siaso now o tele o mautino tonu ono le tate vai tu la vai tu singa nei nisi ia ele ai ele un fake page o fa tuai o tangata mo ia ia te fa tuai io lana le no vai tu ile pese fina ngalo falia o le fionga fonoti tourist e atangia mai ai sa lokaina foi le sa tau fia ia si vaenga lea pe overnight now a fai confirm le tūlanga lea o lea lai fesili lo ma faufau pe nga kupula se me whapea e nga ua moria foi fai pule malonga wharekua now this is where funny comes in this is where funny the wing on or mele ale sa wailor kama mali ele koko te fa kwala kala le as much as ile manana o ele o manga o mai a meu te tau talantu ma o fa soa ku isuia ba o te loa la wi ma fa fa ma lo me tanga wenga o lo ia o ai uma la fa pe mai ia mali ta tia mai lo me ta upule ya matou yes understandable. But when unfairness comes in, koko mo mela ukara le ko ai o loi me pe ye falling a mai e fa le fe tawi le fa va ai ma le matau le tunu o nga mako wo mai lo le ko kongu mako wo au media o ingala mau ke o mai ai loi ko kongu ma mako fe silingia le me ka o le fairness po o le palengi kukusa o le fainga o kangaka a faila walanga lea nga mako ngo uloa le leile urua yaso le sa fatau nu ina ile tūlanga lea le so farile le sa mo lia ile le faipule malona to olua malona faritua ele ia mangi mea nga lipo kia mai ele se fa ama se saunga fa pe mai a mea nga kaofia mai le so falile mangkuala ya ke ula yo ka masangi fo i meo kaofia i sa moa makulanga pe ana utau to lau isi o proklame utuana yetu o lo a inga mai kala anga ko kiki kumu ai ka fa inga ka kangu malala ka ke mala isi kulanga fa pe o kaofia a kaofia mai o le weekend longo winga sari ya se mea ioi lono winga ale ya se le skala le weekend o e fa ko akakala i kua ile songa fua ia e fa pe nga pe ngi usirangai a tupulo se me ya oe a vaku o le weekend e sari se me e fa ko akakala o le skala fa ko akakala o le songa fua e ma fua lana la yo o fa yatu le nga a fa ye mana na o mai tato watu nu ia tu lo fo le mtanga ro nga o le a fa pe manga o mai ia asiaka so ia ko fa so mai le maka upu le wai lima o le malie mai lo ka hafiro yes I would love to do that. However, peitai. O le news le melia. Pe afa pe mai o le la wa moria le ka mama lo nga fa finge mo nga antis bla bla bla. Avaku kaofia o le process o nga kaofia mo siaso maybe 24 hours or something, I don't know. The process is more, but for sure e ma fainga avaku kaofia fa penga. O le la ua sau i ua kaofia. A o le mele nga sau mua i le aso ina ua faa. O faa iloa mai mo lianga o le fionga le faipule mo non falitua. No taofia. O le fesili la le fesili ai i. O fea la le justice ma le fairness o le fainga o iaku ai ngā kaofia. That's where I come in. And that's where any media
any media will want to report that. Yeah, lenga o le mako re kiuke. Mana tua foi. Ele mala mai o ele se media. E fiwala o ele media ika mai ma aki ngu mai ma e fari mai ma e fia pai mai bo le hala mai. E te fiwa. Ia e popo ia le mango o vakur fa fonga sa mo. Ia e pauanga nga o popo o mango. Ia ma e lau vale ma e fai tala leanga ma e fai post leanga. E nga kaya inga leanga ele o se media. So pe ano fai tu o lo foi ma fau. E ngata ile fa pu mo a fa pe tu lo. O la wanga luenga ia ioi. Nga o kausikama e ngata foi fa tausitama e fa pe pisita foi lo ma fau. E te ita la inga luenga fa media. Yes, but o matou wa ia o masangia le media ia matou I kangia a lofangia a manga ia le kaulia. O le alava e pule ale media ia e fai ale media ia la tou ai fiwa ia o ele e fa o malo matulanga fa pena le anga e mafua mai ele o ese media e mana tuala e ia vaenga a matou wa ia fa media ele ia se pakua oio o launga ruenga te tango e fai ia se e ia leva whakawhaka al whainga o mea. Ai mana tua mai foi. E ia le me whaonga ai leva whakawhaka. Ia aka koe whaia foi leva whakawhaka lele kuloa ai le o le hamoni era ngā le kau ke. Le waka ko ham mai ya ngi kai. E le o le hamoni era ngā le waka ko le waka ko mai ya ke ro kai. E mafua mai o le whaifua ngā hamoni agreement. E ia le mea e whaonga i le waa whea loloa I ma le awa fata. E iai fo I le mea a e adua o e whailau ngā ruenga. You are doing your job. E whapengala. O le mea la leo ke wha mahalulu wai whau o ngongo I lo kouwhinga ngalo ai me se fo I pia whapea e wha sila maile me tanga ruenga o leo me se sila maile ia fisuli ma fioi ma ainga fo I o e olo o afia le mta upule nei fa pe mai o le langa mai le tautai ai le ai e mafua ona o le fuko tatou vai atu e ia le mea pe fa le o fe kaui le kupu le kula mai e oi ai anga fa pe ngai la fa e saud ka ko le ka ko fainga le mar ka ko news le matulanga uma fa pe mai sa charge e si fai pule ma si ona fa le tua e ala fainga ka ofia process o que le fai aku pe aso pe rua pe korungi aso le hai ai fai le process a fai foi la sa nga ongi ngai kula ngai o ele official leo mata ofia o ile me ka ofia foi le aso a ko a ka ofia ka a fai foi la e uma enga o le same principle po le process le nga e apalai I le si au vaenga why will I talk why will any media wants to talk ia o le mafu anga foi nga le hafu ainga kapisa kur ka finga le ka fia sem o le urua ia ku ngu le ngai u ka fia is defamation for more than 6 months aku ngu muangi ia o se aku ngu mua le ngai u makua ka fia is kanga se defamation fa pia e wala ngai le o se ele o se assault le mele ka fia Samuel. Ele o se murder le mele ka fia Samuel. Ele o se domestic violence le mele ka fia. Ele o se aggravated robbery le mele ele o se whatsoever. Ele o se susungu nga falle le mele ka le modi Samuel. O le mele modi ai se kamasia, masiongo ko orua. O le tau faaleanga po le tau fai po le faaleanga ina po le fai o tala faakupu walanga pe aka ko ka ngofi e tu uloloto le fai ngongi morianga fa mai o le fai kar faakupu o ka faaleanga I leo ma leala pala na me o me ngale ka fia la na le na ma fuano ta fai atu le ka kifia koe kaika fa malulu to ile issue le ifa le ula se wa ka ngau ka kile koe fia karango ai but e to te faia mai lava mea e to te faia e o to fai unga e mafu ai o nga pisa ku ai le media
ia afai fo yo lai e le ofia pisa inga isi media isa mo la nga ua makua fe la va ya lor kula fo le ai tu lo wa wona i pona tia le fide ngalo ma ioi le ai ole nau ta inga la vai o ke fia fisiringia inga ua o fai kau akua mai ia ole fa pe ia kangia mai sa kau fia mai le sia so ai surrender passport, surrender travel documents. What about the other side? What about the other side? O surrender for ila fapenga. But I no retreat, no surrender. Yeah. Wala nga lewa sa uma. Ele ngaka o la ngaka o fia mo modia kakala ile sia so la kava va ku ngai le mai ngai nei si o tamali fa salala ai sa we markala nga wa surrender makus for lau ma o the travel documents ele ropo surrender ko ma ko malanga surrender uma a ofisidi o failangi nga me ile si va enga kulo fa palengi o lo te tara no I've got nothing against it to lo le finger if I pull a punch o le fairness le ala inga officer ngier ke lo mea o surrender fo ila singa vaenga po le mele ye surrender le si I no surrender I no retreat no surrender o man ko ai si waka e se ro fie maka no retreat no surrender yeah po o le mea fo i o la anga kupu o la fo e fai le mea nga ai ona o le lipoki a mainga o le lipoki le au mai mali te mali tau wei report mai ye isi o ngusi pepa fa sara lau e makua a o le si makua ingi le pe o le esa o ni si ko ya inga mai sore ke fa ko ria esa wari ma ko fa le ria e kausa mi mai ri e miki uma ponga i vi ai roro ai fa mai mau ye a wai anda vai tunga fa pena o vai o fai tau tu lo langa no mo mai fo ino fai tau wa le ale I've got nothing against the Samoa Observer o te fai tau Samoa Global Samoa Observer Talamua ioi o sa vali ke le ropo ang fianga nga kaingi updating o newspaper sa vali how ke fi I love reading io ele au lau ke le fai kau la kama fo io ke ele au lau fai kau kama fo ngai sa wi kau faleanga straight tau faleanga te di mai mo fora ke mi kama ai e uia la ka vai ku ngale kusinga mai ngole o le si article ngale mai ai la mele kwa details uma mai me uma ai li poki mai le li poki nga mai ile vai aso lenke ngai nga o modia ia le siku ia pinga onga pinga fa maka osia you know nothing that's not a problem aluinga la le te fisiringia o la ofisili o ka pa fo ila maka ofia travel documents ale siku karosia because I don't know ele o mo waise se confirmation sile na vainga but afa pe o le fai le sipiko ka filang fai le sipiko iwe e te tau na fai i le sipito ya o vainga la lena e ala ino na fea so o mo ma fea i la fa so le mata upura ona o le fo wa tangia ma ia o la o le ata o totu o le aso iva e o yu lai le te va i tuai o le nai to lau wai le mata upura ma tu langa fa pena ia ai o le ala vai fa panga noa ma tu tala loa ia le mata upu po o ai tonu na fa tafu na ina masusunuina le fale o si ainga la valea ioi o le mea nga le ai e tui whangalilo i pe o le tala i tapa au o le ala taua o le lava e tui whangalilo ia matui matenga po o ai tonu na susunuina a o ai foi na fa tonuina manga kua e lua me ese o le nga susunguinga po o e nga la tau whaatinoina le soli ngā tū la fono. Ma le na whaatonuina le soli ngā tū la fono. Paua ngā ofisili e lua e kakaunga kali ma su e i.
Iyo wala nga a maua loa le nga whaakonguinga le sori ngā kūlafongo. O le kali fo inga o le fisiri fo i lele. Pe iei se sokanga. O le mu o le fale. Ma le misa le nga whai ngā kai. Ke le ropo ngā kai po ngā uka. I le ka unga lawa i tono le fioanga. Ma le misa le sa whai. I le mauta o le whai pule. Mai le maa ngai o yesu esu e ngā. Ka fi esu e esu e ngai. Na, la tala. Wala nga ofisilia nga e lua ia. Iyo, ele konu ofisili mua o ai na whaia. O ai nga whaakaunguinga le sunu ino le whale tu lolu whafonga Samoa. A maua lola le awari ia. Nga o nga maua le awari ia. Kali lo mare su e loa. O ai nga whaakaunguinga o kou. Wala nga ola ofisili lea. Ele whaapea e misa au maro kausonga. Ai o mai ai fua kupulanga o le mako unga vodi ngā kai mga whao mai o susungu fua le mako whale. Whena oi, ia le te whai atu e visosoangi ai fo i la kou o wheso suenga. E mantua le make sense a le mea. A kai kainga. Ua maa pisa maro kausonga. Ma pisa malu kausonga pala tu i mai po aku mai ioi au wako mai ka afifili pi I solo ma ka afifili solo rungole ka ava vale rungole mukia ka ava vale ya ili o fea uma fai uma e ale wa uma matota api a fai le ya mangisi ngai I le mele nga ma ko wa malako o le ale mea la ake ia I fua wa muro ufale ai kau kua ia I fua kupulanga rangu. Hei fua. Ia pe ele fua se mea la amu ai fua ai ke uku ai fua fa pe mai. Le anga e fe kau ia ma ku feta winga ai o mai lo male ai o ngiwe kulo wa ngai si fio anga ai o mai lo male ai o ngiwe ai o mai lo male ai o ko e lausu sungu fati. Oh my good boy. Ale winga na le na te fai atua. Ya. O aso ya. E fe kura ukala. O aso ya. Sa kele ainga. Kama fo ilele fo ka ko Samoa anga maua o le maua lo malesi. Au su enga nga onga maua lo malesi. Ia ai ona o nei ona po peiwa. Peiola walu I peiola walu I kangu malala peia fo ilai ke alu ki holiday. Au tela ngona peisa pei fo ilele o aso ia a ta urfa pui o se mea makua makaukia maonga. Ia, le wingo la utala. A ta urfa pui pei makua I makuia. Le pese I kamaro misiruki tulo wa le fionga toru manavi. Ki ro kaimi nga o kaimi mua nga le asa male. O le mea ka o le alu ko ese makua fainga ka. Au ke la ngonga kaimi ringi. Ia. Awai o to inga me fapea. O ko inga me fapea e faingo fia la o maua kupe. Ia afuala I le malosi la pe atato walu atu le malosi o le alu o le tūlanga o le fuala ufasa inga la wei Samoa. Ia male sao la e sao I kukongo le fara pui wa le wata vai atunga le na maua ale si leo le nga maua mai I tanu malala I aisa la ua faa malo le tu mau a o la e wa molia ele o koe a mai ai runga ele o pisa mai ai ia le pule o le fara pui ele o pisa mai ai fo komisinga o leo a o la iai le malo na le tupu mai a fa pera o ko inga sao yo me fa pe ko kulo I'm just saying pe a fai o tupu awa e ma fai foi nga sao ke aso sai kua e fai ngofia ke kamare le loa after how many months po le alava ia wa fatanga o ena e aso sai tua o tau mo mai le utala le vetu e fai ngofia la ku se pe ale la ke ngofua onga pe o me e karakala ia ngai kanga kasango fua onga a vele no fua onga io o le winga la utala
ua lē faigatā i tagata ona nanā le mea moni. O le auga akoaga o le kala le kaufai aku. Ua lē faigatā i tagata ona nanā le mea moni. Ua faigofie aga maua le selegi e kafiofie ai laukala ua e pisa. Ese mai la aso. Sa maualuga le ola faakelisiano e lotolotoi. Sa tafaleina ai le olaga o le tagata e ui ua e sasi, e ui le kupu o le faalavelave. Ae e koe maua langi lelei, e koe maua malu, e ke koe realisinga ai waka ka mesa. I think ua pasi aso ngā. O le leanga ngā o le malosi o le mele o le fuala au fasainga ai sao. O le uke karango a kui New Zealand, au se kalia. Ia matulanga tate vaavai e tuai Amerika. Yes, you can kill people for drugs. You can hide and plan things just for drugs. You can do that. Yeah. Kele le meo le executing o kangaka. E tua mai o le mea lea le nau wai waka kaunga whaikikia ma whai le mea sao te tono o Samoa waka kaunga whaikikia le mea lea. Lea ngai lo utari tonunga e makua paso leo pe a whai e mauku ma ke le se lengi o lea la ikua o kamaikia ngau whai le mea lea. Po oi lava. Yes. Si o ka ku uma o kanka Samoa e le sa wale si e whakanga pero lesi. O le mulenga mu wele fale lea. Peia o le au. Pei o le au. Alu leo te, o leo te tala no atu. Through my own personal experience. Na tupu ilo ainga. Leo ke whai akuai. Tulo wa. Leanga a yeise me piko siringa ufa akuskusai. O ke whaonga nga ya ula usa valinga. Ma mea kukupu ilo ainga. Leo kere isunguang fale. Kulo kere i kanga kavalinga kere i fasi o kes kanga kulo fafonga le tunu. Ai e ya yo ainga. E yo uso. They walk through the same issue. Ma fe ese ai. Kulo ma fe ese ai ma se kanga ka. Sasi kupu wai fala velave. Mali wai. Ya. O akwale ainga sungur fale. Yes. Ele ima se kala faku ke fai runga o porkala mele nei na mea moni ama mea whamau. Kulo wa pe a ua fea. Leanga o lea o te whaasoa atua. Ioi. O ke whaasoa akua mea. Ngava ai ei maka. Afo ilo ke fai aku. Ai se tangata e tū ma whina wina mea whale tū la whono ma o te mana o le justice ia whakaungu i Samoa. O au. Leanga oka ngi yafu. O mako kua ama makua. Lai kangi mai maka oko mai maka ioi. I fefo i kafa ingaka, vai aaka. Kele fo isi whawhale pui le whekaui. Kele isi whawhale pui e re sao. Yes. Alo winga lao la tatala. Ioi. O asolanga. A uma inga su e po o inga faise fara vela po le halo wika i fe ke koe ka ukingoa. E ke koe ka ukingoa, yes. O a unga faia. Ia ila lor fa ko nga pai mala fai. O nga lea. Tele nu una tupu i mena. Io e isu nga fale na tupu mai fo ile fi anga fale la tai manisi o fi anga. A o le winga lu ke faia koi. A o ngei o nga po. Ua sea koe maua sea mio kongu. Kulo mafua i sea. La ngai kere nga amaka mar kakale faya fesiti. E amaka mai aere kakale faya ngai mar faya ngofesiti. Le oki e yore mea. Le faya iar ke leo isi suenga. Ia, matupe, ma fuala au fasa inga. Ia wai fapenga. Alu ale kuria o me o ikang malala iri umi fo ya e ko sau kua whakanga o ke sau ke so sa ya de la look after ku oe makulanga fa penga
ai ia nā tia I fatua la vai. Ia nā tia I fatua la vai. E le whaingkala le mea ngai kaimingi. Wa nāra ko kele. E wafo ele umianga kuri penga skai. Or kuringa fo yor kausanga ngi kaimi ele. E o ke le wata tango vari aku le vai. Le ala le nā ua mo o mia ia. Ni tangata wha maoni. Wa mo o mia ia nkanga ka wha maoni e whaia mga lulu I tūlanga. O leisi vaenga peli tatu wha soa ia. Kako maluluru la ia ngefia whiranga wale pa umali tatu malo wha alor ngira sunga lau le mali toa. O leisi vaenga ua awhia ile neia fiafi ile wha soa. O le o amionga tau o loa ma amionga tau pulea. Amionga pulea. Ya pole ole amio ia pulea le leile amio. O le whaatolotolo a ia ma le tuu alalo elea o ia le matapia le mana ia. E se ale mea wai ai ia. La uwa awa ai si o kako atu nuu mataitai. Whaku e se ale mea wai ai. Foi lele wa ese a mionga pewa wa soia sana tia ma fatamali ile tele wa mio tau pulea akai kai yor malua lo kala ngoko sui fai pule ya ma se foi o fa urulunga mkanga wenga matula fa pena sa sea kukupu mangi mea se vanga nga kama vonga kasi ai so ber me mo kwa awa ese a nei ona pu Ako ese a ngai onga pofu ilele wa avea fe lautoa inga o vau paki. Ma mea wailoa moni atua ya lesi the real person. Lale ufa perikangi fa mai wailoa ya le true color. Arku alalo le prokala me le tauta ya ina ia e manuia o tau faiva a tau fionga I fai pule po sui mamanu al pale mene o na filifilia le atunu umalo I tu malo. Ia. Toi tautuanga ma oe ia lau tautonga ma mionga tau loa mota ma tautonga I tūlanga ma malu. Iyo, wale ia se mea o koe lilo ingi vai kau. E se mea o koe lilo, le ia se mea o toe nātia. Iyo, wo o singa uka ma isasi o singa lau vavale vo ilele ai maua e se camera se ia ua kongia e ai runga ma faa. Iyo. Wate tau fo ina tou matai tuina le wingo lau tala. Maua le ongo sai. Ia. Maua e ukou le ongo sai matulanga fa pena. Te loa ai aiso umo onga I se tula fono wate tau na pasia. Wate tau au na pasia se tula fono fo ilele e fai ini meo drug test ma meo ni alcohol test fo ingai. Moka ngaka umma whenga luenga le malu. E so fina ngaro samo. Moka umma whenga mea. Ia. Leanga wa e se a attitude taka ngaka wai ai. Yes. Wa mawar kama fo ilele piwa matua arrogant fo ngale makwale kea. Makwale kea a roko wao le ale me fai. Lisi fo I mea piwa maika ika. What do you think? Ele utelo fetole issue I vai no. Olu te tala noa lau tele. Ai maisia sui fai puli. Le ai fai ale ngei mea o le faaso e sa o le nguku wa. Ese ale fai pule fo ilele e te sau noa mamalu. Ai lai fakula ukala. Faatara noa mai ia fonotoe. Tulo. Ia tea. Fakarangoa mai ngei sui kai le ale. Ia. Ele heima se meu ke ika. Se vanga ngā o te tango compare na sau noa fo ilele po iaini vaenga noa ma vaenga tau. To be honest, okay, I've got nothing against Ise kangaka e kalangoa mai ai whakamari I onga winga. Fongo koe. Alai asa. Ia pinga I pawanga I kakai kiringa kawa. Ia koe kau whakalangoa. Ia ole suia le pata I tūpai lunga. Nanga leo mo sau fo lunga ia amatanga. Uia e te whaarongolongo atu, mana tua o la tōwhina ngalo, langa o la kou kiuke o le angai o le malo. A o le winga o le upulo kau whaiaku. E le heise attitude fo I le paa I le akungu upi e le kea pi e furufuru lele le akungu.
E o mai a la tau te e ia le vaenga le lau ke e lo a makau le kungu ma o lai whaafonga le kungu. Tole, ai la makamai a le o mai fo ile makua le ke o lu nga le ke kau whaasoa koe. Makua le ke a ele ise pa kua o yo kala. A o fo ilai o irungo media. A o irungo media. Ele o wha malama le leile a kungu. Ele o wha malama makala ngoa i kam e oi. Tala noa le le ava fata lenga o oi o le public figure o oi o le kangaka sui o le malo. Ai alu la e whakamaikiki mai lunga o le media. Ma e alu e lau e te alu kusa o kala e whai fake pages. Ai e alu whai mau kusa o laule angava o laule angangana ke alu e nganga mai ai. Nga e ngofo la ia lau pi e te whaatau suai ma e lau ponga nga i kangaka matulanga. Ele kakaunga e whapenga. O la sofira ngaru Samoa. E sao ele mero. Ele kakau ise whai pule. O nga e sau e ke kau marua whaakau makakau mangi kangaka lau kele. E tusa pe whai aku ngi kala ia oe. Ele o e se lenga. Ele o e se lenga. O eva ai ia ngi usila au se kālia Amerika. Nga onga whai aku ai lea kangaka or kala oe. E oso mai live mai le ngā whai pule live mai le ngā MP member of the parliament makali mai ma whai mai malalau mai oe ma never o i le alainga i la ukala le au te tau i oe ai pe ia le kau under the influences of substance maybe I don't know drugs or alcohol awanga pauanga ko inga kangaka react e mange e ngofie, maenge ngofie. Ngā singa mai kala. E criticize aku ai le media ma mea uma whapenga. Ai me se foi la ele o nga o le media o kanga kalau kili. E fai lo le posta lea, fai i ele posta lea. React lo. E ka umai ngā o le nae pepe la vai le i eise kofa. Kusa ua i eile ko mai. E la o whea kura. O le mafuanga. Maybe ua i eile o whailonga. Ao se upu se wha kofa la inga. E makua fua moa kakama. E le nga or fua moa e kakama. Makua kakama. Ia. Walanga o le mea fo ile le o tele na li fai o le au mai lava mami ka ikulo wale au fai failonga. No. Ai pei o le mea le tele na amai o failonga la lau mai. E o le a fo ilo failonga e ingo sia oe. O le a leo ngā ro failonga e makua ingo sia. E kele o MP, e kele o faipule ingi māloa ngi palalangi. E kele o faipule ingi usila, e kele o faipule Auskaria po Amerika. Leai o le te faipule i Samoa o le atunu utofia o Samoa o le au mamala. E ku ikele a oe le kungu kulou. E ku ikele a oe le kungu ke ia wakawherwhau kulou. E ke ia wawai kungu a. Lai kala ngoa ave ku nga ese singa mai au ka fai e le lor mafuang. Ia. Le anga o Samoa le au mamala a o lai nga ku ikele oi. Ia, e mala ia me fai. Le ile on kari kongu nga whaangu upo nga mea. Nanga o lai fai mai kuspa ia. Ioi, e avai makua e whaale vale vaso, lale winga longo winga, e lenga tau madua na iso i fua mai. Au ka ngaka makua makua la. Ia mele ye a saungoa mai, maka fili, ka e ser seu ka fili ora nga. E le seu matato anga e seu ta fili. Ia, o le fautuanga le nae vatu mo o tou, wa vea, au ako ke mingoi ngofie, au wale wha soa kwa u kowe, e awar ko ke mingoi ngofie na mea ai fai mamalu vo yo to faiva a o fo de taimi to te tali ele tunu ya tali male mamalu ma faifa le yo to faiva le nga ole tapo ia le mamalu ro tele ole tunu Samoa malingi ati munga ya mato o kilani le neva ngole fiafi tawurunga le tatu proklame ole a tele o fa fisili na fai na tapena mo sunga laule le maleto ia e peita yo la fa pa fala mo vai aso fo anga le mai le tuori fai ungolo le nei vai aso ia ave fo de ia vano ila por kala me le tauta ia e fai o nei vai aso e mo le toi fa manu yanga
o le anniversary o le 5 tausaga si o matou e kalesia i le aso ataeao o le aso ataeao o le a faailoga ai le atoaga o le 5 tausaga o le Victory Power Ministry sunga fa fengaiga matou tama fa lenga tama taita ia pasta fata waita ma fa tu melody fata ia pa ia fo le kalesia ia fa mo le aswata ia fa tai le tu le savalinga me se fo iole ia mo le toi fa mo yanga me se fo fa mo yanga o malava o le so sauta mai America pe fa pe o tai le weekend le la o matole stona ita ia o ko so vlele fa mo ia toi le sauta ma ita ma o malava o America pe fa pe o le to Father's Day le weekend le o le asau nei fa mo ia tu le tua fa tai o to tofi o to tai o lo ainga ia tai fo i male alofa tai fo i ia ile fa mauni ia e sile o mea uma o le inga mai le nganga o le tua tonu ainga ia maua o to se aso sauta mafia ia tina matua fuli e fai lo le fatau ma fai le mea alofa le nai mo o il tama ia ia isela banga o le tau tamali la foi fonga va tele lofa tele atu mo o to umalav e lungo le tatou proclame fa te foi ia te loa ile fa mo sio kalesia metisi pitono uta sa tu paitia ia fa te tele ia ila tau nanga le yatu ia ile fa mo ile de yaso ia ele o punitia le langi i tu langa o fa mnianga e uta sa walo tu lo fa tu lai ia fai mali o vai fai un ngol weekend e ina fa fianga na e fia na fai na ile fia pero se lau tau sanga fo i o le fundraising o se lau tau sanga malisi fo i o ile fionga tunga mala titi ula ma le tau vaenga ia o fia na ia ile fa mo le na ia ile fai unga vai aso lango ia e te vai fo fai mali o vai a sia ta fa malu ho le tau au na ia fai wina fo ile tau tua mo ele nei vai aso tatou fei lo ile vai aso fo le lofa ma le anga le o le tua alofa tele mo auto uma ia lofa tu fo ile usa ya tovi pete lola la Fox la ngai America me se fo ia o le wo pa anga uma le tatou proclame anga le le tu tatu frere so fu mo ne fia siata fa le malu pio voliko alofa tele mo auto so fu me manuia
I've done my bowels for any tests, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take lava, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.